tua sikanan kaya na aka no nsansan ma betua it's na aka sen so na 245 million ntino ano mbi sanse da be na ma betua sika no na to so mpe kwan ya kontino me ka che mu September lo ba betua sika no for mu 50 million ana me ka sa kire wo mu this year September ana me ka sa kire wo mu so ba ya menya na bagofia sante na ka ye o se akoya ya se aba nyame ame ya hoadi yinku ade ba na ye beba na ya ba bedi pa ai ya bedi pa kakra ya be ne den anumentu ogina ho anumentu a ogina ho media general pa for ya ba ya je adwama akosimia na menie na meti adwamu yi Pastor Julius wo fi ase na nakua koko wa ha Evangelist Samuel Mensa wa ha na naire akosia pokuya sikapo se yakoto wono nso wo fi ase Ismail Haywood ono nso e wa hapa maboni din na to aso mienu utimi se nyase ma meka ma choke eti Ismail de na Tony omuboye chidom ene adontene pa so ena minia bema nana yawo ai wadi ko social media live enu nti wo ha Facebook ya Akoma 87.9 FM Facebook Akoma 87.9 FM like and page you know bamodi ana comment ma me na share kwaso ana share yenuan mo Facebook we mun kwaso ana mun share ma yen ena YouTube no so ya Akoma 879 na yenuan mo samo YouTube we mun sma kwaso na ma share link no e wo YouTube ho e de amaye na bibia etumi akoso kama na ye Patricia Goji owo ho ofori Emmanuel wasimitriamu Facebook me na menio Facebook me nso wa ha o na me si wo ho de ane ye share ofori Mas Babetu bomodia na share e wo Facebook ho ma ye pa Esther Echampo owo hene Esther so ewo ho Esther koso na share Esther won so share wo bi obeba so bi an share mfama na ya Kaiser 87.9 Posioti wo hobby na Albert Yamua Albert say hello hi Albert Yabua Felicia also good afternoon to you all. Good afternoon Yabua Felicia no Jonathan Enso was good afternoon family. Good afternoon my lovely one. And Margarito GH or say Ekosu live in Moro Market now. Moro Market for biatum Yamisha Moro Market for Moton Pabuano na mo say sha kumemu nsem ka homo sha maye Isaac Bona. Good afternoon mama. Good afternoon my dear. And Michael Kojo was watching live from Atlanta. I'm also live here in Ashoka. Nana Henry Ochri Alizo watching live from Cyprus. Always enjoy Akoma Nsem. Keep sharing. Munkipu and sharing my Ernestino Fosia. Was good afternoon, Maa Akos. Good afternoon, Ernestina. Pastor Jude was right here. Okay, and me wa Facebook into working can YouTube for the ena kakra na menya yi na menya yi ara nana pia sese enti sa manya yi be yi nana pia sese nana pia sese nana be careful be careful pa aden mabre okay nana pia yenye nko ho to base ya Facebook ya da so Facebook ya Facebook Doris Mensa also good afternoon oh Arafat Olong hey to base what's it Bom midi Akoma FM bondi se wono unsa wo hwe ni din no a Arafat ya gada ni o enti na ya Arafat olono en wo se bom midi Akoma FM enti bom midi emisa we nyina ya asem Margarito Dennis Ampao ono so good afternoon Maa Akos okay and Benjamin upon good afternoon do chere asa mpe bombo bia ha sei na obapa Christy otu e bomb ya beto grenade aka Sokri Joseph
what's watching live from Bogatanga. That's right. I mean, Shapa, Obapa Christi. I say good afternoon, Maa Akos and crew. I mean, Obapa Christi. What the message by Belinda Kwe? Was we are back? Oh, we are back. Montom pete baby. Areta Bonzi, yani akasi Areta Bonzi. Number 1 fan. Areta is very fine, papa. On and DJ Clinton, no, very and Diana from Pon, so then Daniel Donko was looking fresh. Maa Akos, Ma will be a filo. Thomas J. Buama Amache was a good afternoon, Maa Akos. Christopher Sotti was a good afternoon, Maa Akos. Just to bank. Facebook and YouTube. Facebook and I'm away. Okay. Facebook and I'm away. And messages. Na Benjamin Opon so. And na Dennis Ampa waka. Dennis Ampa also. No so. Albert Yamwan so also. Maa Akos, good afternoon, your team. Albert Yamwa and so also. Na Achimoda Obin on so also. Asare George. Mon okay, Asare George and so also. And Areta. Okay, Areta Bonzi na abe halaya na Areta so emoji akase Areta Bonzi. Oh, okay, Benjamin Port. Okay. Ametepe Mary. Ametepe. Was a good afternoon, Maa Akos. Good afternoon. Looking. Was it looking? Allah. Nicholas Asante Kofi was say hey Akoma say hi Akoma crew and Nana Oduro Bimpe the second was watching live from New Jersey, USA. Yes, the champion so abaso. All right. So nti ebebo boy and that board no me say anu oden. E ma ni ye tuya hofo. Me just say if you na say ya pray be dey na nka me ya ye say e ma no ase but e me ma ba mo ya kawo. Mo ya kawo papa. Ma coward na say. You are very very coward. We are coward in the say. Coward. Ada akuta ba mana. Akuta na open. King Canon one year. That's all year you offer one. First we refuse. I know we are neutral. So that's how we are biased. I go as well. You do be a chamfa. Mama, ya kawo. Emfa. Better than Alpha. Edias. No emfa. Ni enu se mema wa kuko dress. Ya kuko dress. Se wo kwa. Anuhunyi kwa. Ye. Ada washa dana. Ada mesese. Ada washa. Ada washa. Eti aba haya kuma 87.9 FM akuma bu 7 asoja na na de yakọ ne show so Pastor Julius ma eno crowd ye na say sa broken heart ho awudie no eja to asubi aka na ke different topic aka ya be kan wansem say yes start ya kan wansem eti eno ade si wa brochire yi omodo ba wo ha na obi dia send me ya mo kan wansem no bi na abaye o eno ma reply no wo ha na side atuma mame o mo se dia mo kan wansem na che say kwatiri pa na wa hini dia no waye ma on say Ariya no dia te mo audio no ma ye na audio no ma ye ebia na ba bia wo no wonya nte ebia na nya nuru wo enra me wo ho akodon na jaminua bia wa abrechire de Sunday me o se Maa Akos asem wo makoso aka ho asem wa ne bia say si bia developing story pa fena eguso a person details ni na aguso a eba aha ye nya details full details so far no de me fa ne say bema o yo hene ewo Columbus Ohio won ne yere te o ma ware awo 9 kura chese o mo ko mani man sana we na oba no ma me yare wo ho e no ne ba Ghana sana before so be fana kono na o kanchima bi on na sa o mu du o be fine e na eja o therefore be fa no ye ne krata ne kwa buruchiri no de ne ma me ba yare hwe no o be du no sa be share Lemprada da yi mai hot firewood simple lighting ana esa peja ya peja na tesa hado na no asa be ye twan de ente se dada eso na oba ke no se be me na wada ma wode me no te se nwo na me kwa na nka me mpe na ma go share me mpena da yi ma wo Ghana na je se de esi afa ma me no nti wada ma wode ebe ya me ma mpembe be mfana me nkobo mbra nkoto ma bra boso bra yiti no se me
ne mene wa ya ba bedu akohuru yima e be jam ho ene ne yes o twi tu na ten okunu ye na obefa mo ba oh banu wo critical condition no onye ya banu wa bonu tu onye nwudie enti ese odaso okoma or go so receive treatment no wie ye no fa mobile phone so de Tunisia tankra chese na japade na wa cha se e che wo je to odoku no spare pass ni na ina wo bia wa tutu Tunisia se de adunu de me ni mu din kra na senti se man timi nka bi ma se da chi mi be hia na cha se ono nso ten nti wo de o je na chire no na yo ba bo de achire mu hello Abra me yo odu di abro me fie no me de ma so no afama inshira anopa ya aka chem se onu ma me ba jana no oni imanu di o me hihya awade a o matena wo saa a wo me hwe no intimate na bi na da fu na ni imanu di na ni kunu if day one na me de me buana e de ne ba buchi ani awo na enu chese be yire no intino odin krata na be fa menu dia edna ba America asemo ka chema no pa no intino ma me enko adwuma enti enoma na no America no mo fa na abus na on fra Isaac no membership no ma no me sende former benuma agent number na mon contact agent no mo chem de membership no ma no no basement mo kiosk bisi epon no kiosk bisi asa me backyard mo ayema metubu ho metutu egu backyard me de ho no nyina aka ho me say metubu ho e wo garage eno so metutu ho pass me de egu bag mu metoni mi no pass me egu metumi bag mu eno so se manye me ya ni sa nya sa da metua duty impesi metua duty no man tutu pass no nti do anu ahyehye nti enkrana no I'm say dear Bruje, no dinkra. Mama dia some of them body no. Baba Jana. Ben Pamrika, more from to Bojincha. The Namija Munia, more bien woman, no bano. The Maya Mani and the Nian so, say called the Minamson. Meso, me who know Binkika. You, and yet, Mona by Debbie Ibishia. Oh, sana nyame phone ye ana ma se phone ye sana nyame bo musubi ye sana nyame bo mwanya eje bi so da mwanya sese de bro wa kra ye ma ya biamu ya buhu she ene ni se me baba kire wo mu mwanya kunya ni besie fabra mwanya hu kuyen abusa Mr. Bennett to me sorry one day no I tell you about say mempew we ye day was one pew wako jai no ɛhɔ na kasa no de no kwa brochire no ɔhyɛ hɔ a ɛdan na ɔmuhyɛ mu no ɛhɔ na ɔde ɔba afoforo abɛhyɛ ɔsan wɔ foforo saa wɔ Ghana ɔsan wɔ foforo ɛhyɛ Ghana ɔsan ne bɔ nkɔmɔ ɛwɔ fon so ɛso de ɔba na ɔbɛfa ne ba brochire no ɔte ne nkyɛn a wɔyia wɔ san de foforo saa aba abɛwura dan foforo no ɔne na da ɔne na da mu no ai Ghana for muntim asamba kura ni se dia ba no ka ho sa Ghana for muntim ma me chia Ghana for nyina Ghana for jinso Ghana for ma o master tia o mo tete me ma akoma mo kunkuma mo ye careful on say me medical kan wa se na na kwa minim say o mu tu fo pa tie me me medical kan wa se ka se le we wo say le we say na nya o re o nya so ba tu fo pa no kwasu ma kan me medical kan se abrabola ya gbo no se obi nya kodimu dia odi ma oti we nya afi na kodim se na de odi no wasa na ye ba be ka ye nka asafo dia abrante abobra aba be fawo adu akwa gina okoko so owie ya wo so ohun mpena e wo ba bi na wo be fa mpacho wo ohun se wo mpena na ade wan kan je se wo mpena ana uja no do ko o makwa ko wo na ye se mo first born kra e wo be 21 years mama to otimi atena o de yemfa ne se na ma man ya abusive
na ombu no obo no ye de what am 21 years o ma me yare wo na bagana ba hene ba be hia wo mpena foforo man ko be hia wo mpena foforo kura no ho enka ne yie mu a wo de wo nware ne biem kura no nse se wo sa akọ ana unsem na wo de command se ma be hia me mpena dada wo de na me no te se nya ene ho se wo ye wo de so be kas be hye nipa na koma I don't know. I can't want some. So why you not here? I don't know. Why you not here? My cars are some channel. And I want some so young ten and Obana some. Maybe it's so bad. I don't know. I don't know. Because I don't know what Yamodiana. Me saw Anna Modia Maswa. I saw Anna Maswa. I didn't say what Yamamian cannot. Adia sister ye wanya de ka kire be ma say me de paper na wo na mo so amenya na me de kwa kofa me mpana na ba ja say me de me kwasia me de chese me so aboa de bi mada say me mfa obi bam emme kire ne bi ase me mfa obi ba emfa ne mra ma kire ehan na owi nka nchem say nkrata na me so amenya ye no enkrata no ode kofa me yonko be ma ja say me de me so dwan de ohun bi da na me wi a wasan da me mpaso adentuma kuru no ho aya ne panchi se o se ewu no de men ene de me se me kan kacha se de men support na emu bone de bekum bone fo unya ye bone a na enye wo na o kire bone no susu aso ena me che se areto wo di nya me wo no nya me nye emaye na areto no yipa so ye o mo de Ani Munteja break a go. Auntie, I didn't know here. Minim say obia one problem. If you rough way, you can say but I didn't know ma. So we are doing a because the Bible says, do unto others as you want others to do unto you. Was it? To me, don't blame the man. Petro, Nibili. The lady is evil. She wanted to play smart. I pray the lady dies too. You can't be such wicked. The S2 like cheap things. You are aware the lady is married, yet yet followed her over there. That's what bad and can be for them. I bad and can be people say, I bet in implant that or the one on Yanko, Monjasa, Yapana, or they found Bama. No, quite bad, I don't go far so. Not only and Nane. Sister, me ma who be afre, my body who be afre. Na dey we get say untufu party. You kunu na dey no call you. O ma ni ojinu usi kanu na. Asem na down ma obi nkasa bra no kuma wakum sister. To wa bon no onya wuye. Wakum no ho na wa bon. Esi na nya me kura nku no sister no kura wonwu. Oba betena se odi fo na dey na akọ wan ha ba na bua ka sim. Odi fo ko ka say ma ade na asem na down no say na tie. Ade no obi support ewu na bra na bo sister ni tuo no obi support ena bema bia obebia na de a opeso kokunu onkoto na dunia de memete am support no support chena but ma dem best become Ghana for man na me man te ase se so we are bad dia oye bema de ma na ye na ya ye tufu se na na ire obeka na ye say me man learning how to move on say move on na emra say nantiko woni wo dia ma to dia wi na be check Ghana for say mun ko manim sa ye de yam kra mun ko na ye but ye tiri say unya de yam na ye na ya ma obi a o react Moses na ne kokoba o tam dua o de botan so cow na nyame kra na nu for say he be ma sa na mkyerɛ ono na bufo no utase enti obi a was react fa enti wo mpese obi de na ma enko kanu be obi a obi amakoko ene ya ma yi owi ma utase no ko se me de na ba be do some pempenso na se odi obetimi de aye mi ni dia so it means investment na wa ye o ma minimum na me no peso oburu kwase sa no ono so fi se o trans di dia enye na 21 years awade dia so what okay aka na dia
sasa na amuka ntinkura na ye ne mfa so na na de be bi ma na nkura na meda ntinkura na nkura o de oba na nyam mfa so awali no sex mama men klewe ma ne bias ha ne wo omo ye omo se ai me ne watena wo so wadi me dia ene ye sa ateka ma edie nta bibia ka edie nta hweka ene ma tie ba ko fana enjoy sabio oba ne be ma hia na ma ba ko fana ase me ya na it say be ma ne wo san wo nya na wo dade a e ka bia wo bobia te na no ko a wo se sabio na pesa ho be ba na ka wo na pesa ho be ba nti gala from ma sira ekuya o se muni mu ye sister benche wo kwa na se be branche so wo we na pesa me ka say asemo ya ye kawo me dia no I'm not supporting I'm not supporting say bia e man no de omo ye no eye enye but I say dear ekoso no me hu say mema you are not even as strong as mama ye hu no ma odo asem odo ne dia na oba no bema me do bema oba tumi do bema no anyama kuma na mo di bo ama anyama kuma na mo di ba sofo ama nyoma kuma na mo di ba wari o amudo mu nanti amudo mu nanti wi asiri panyina Mako tufupa sami tihamitiyo pana na mi betu tihamitiyo pa she okami bia no papa ma mama bi ye no enye se yeku ma no emmoa na mum aha sei no me wo ha wo ho na me bo awrade mpaye se sister no wonyame hu ne mobo na won sori na wo ma kire ni nsem ekwan a ye de na faso efri se enafom se wo ba betumi akọ ma wono de na kọ etu kwan yakọ abrochire na wo ka kire ne se me no me hunu me former boyfriend a wono no makoma nyina wo ne ho eti wo papers na wo de me de ba abrochire no me de kọ ware no e de na ba na chese bibi wo ho bamma ne tumi aye na de a eye na koma mu ya she ama hu ya wo hu yaw na so no mo akọ no tum say mu emi kuru de oni how anu me se want it me na wo jeje so na wo man fans na wo be oba dem na wo baba be su ye ni bi wa ha bebre approach for the baba bebre e na me bo sister ba akodi no o se me na me baba fa ba ma ni free ha e na me de ne call ye me de ne call ya no so ko hu ya afei de opa adwuma ma ba ma no order form ma na time ba ma no nya adwuma say king ana okohunu wo ba afoforo afei de osori ya se wo ba afoforo class a wo Ghana do wo abroche ni ye different do say won wo Ghana so ye different eti wo ho anu afafo no gina ya chire na wo bo nkomo na wo sendi sika na wo bo nkomo na sendi sika o se na kuma wo ye no ho hwe ye nya yie na so o ye ba ma o de na eka e ma hye ya adwene mu se e ma de me so ne se ye yankasa ye kuro mu ha do sa ne afa no ba ma de o tumi fa oba pen what me fa de oba wo pe bia na wo ba de se ba ma ne bekuru se wo ba ye wo dai tima ho wo kwa ka busua se wo kwa nya ba ma na akofa no ba ma na akofa no eti wo de tina we aho we egu aware ba ma tumi fa oba ba tem eti tina ho eti ye nhye ye ho den sa na mpa cho wo ye twa ho moja ma beba ye twa ho emoja ma eti adenti na wo se wa me kwatia me da ho me ye ne kakra wo se me ni pa ta na nche na mama mre ka oh amamre na kan chira ye amamre kan chira ye na da no wo bi ba ha kakra bi na ye wo ya wo bi ba ha kakra bi ye wo ya me wi me mafie se me ba fie se de wo si ka chira ye se ba ma ni wi a obeba fie etitina oba no na oba no ko wo mafie wo so sha wo den sa mo sha mo wo den se bo si mo be kunkum ya ha me se kwa mo e na bra no be kwa no for no kwa wo da kakra te wani sha wo pass na nanim se wada enai o sheni ma na mo da no ho no eni etiri mo de aba ma ni tiri enti mesra mo ma mo na sa
Wo no for kura mfa ma ba ma no. Let him cry jai. Let him cry jai. Can say no more jai. Munyasa. And for what no go to bani free mu a wawu mu wiasa no unya do munya hwe ahefa mesra munya kire adwene mu eye ne se menyo ba na meku etu one ne dakra na bi a obetimi aka na de free wo ma asema na na ku se mu hwe bu pa no ne yere tia o mu di da se obeku sadia mama ti mu ye di si ye no mu hwe ye there be pastor Julius ma sadia but so the whole kase be ma be na ne obeda na obeka se me pene kunu te me kwa na bebre na da wo bebre no wo mu ne oba ne nanwie one ne da wie chifi na se me krom he ya me krom ha ati ne ba ne da wie chifi oba ne se da ma se ne de wo ken ye one ne da wie ko so ko ana ku kase ebi abo ne ti po so obeku sa wa de ko obeka no ode ne katere makọ obeja ka jo okay se dogi kro mu nyan dogi ye afutu because ni nyina ehu wo de wachi na ama no obetumi de ade po wachi sei na na ku asa wo mesra mo na na ku o shamu huyi se de mama se mo ye de ya hwe ya wo mu be kunkum yo wo be so ama be so wa sa su o ama be so na ti mesra se de wo ko mo no mo me chira wo mu se o mu si wo mu tumi fa du amama se wo mo ye bam musu go fodu ana enti o mo fedu a e man ka o mo anontum na mo mo kasa fon so kra wo be se wo son da ye keke na wo hu se na dan fo fa na yere oba ya no betwa oba ni ti oba ya no betwa oba da ye keke e de ne ha mema bi ni akokodro mu ada ye de ne ha mema bi no odo asem ye de odo asem ye kan sa no wo she ko odo asem ye kan sa ye kan se media dia me kan ko sie ni se ma sister na nya maham ya basa ba yesu bi mo na ma so sa memra na ka ya sister ma ka to say ku wi ase no ya me wawa se de me ma ni si kuma no me ra ho sabo pusa wa hunu me ra ho ye asem na no ayedi ani pa asem na no ayedi ayeka but ye be kan say yesre niam na e koso sese no ma ye nhwe eno na papa ewo mu no edoso chen so nkitin na ACC no awarifo bi nso ani age wo hu na aje no empratwe bi nso ani age wo hu tase papa ewo mu edoso batore bo no ma wenu piepie say ya wa hwa obaka se bibi anye ayepa ebi adiji wo hu na kwa se o Philippa na na tuwe no fili na diji no na tuwe se o Philippa ma ko tiwe chese na oni problem bibi aye kama nya bete oh na nya na diji se wa dakro no aka che ma so se fifi akọ insida because baby o ma problem baby e die na ba na 36 years man ni 36 years ana nu kunu ja no o so woni ka pro de ma no I don't see you woni so wa kwa so ni wo so for there no ko ja wa chin prata 36 years watching pro everybody have 40 years na oni bi pa on be so be keso 40 years betia so kan no se de na se ba kokumi obe fe na msinana ese de moye ma adwensi ejamu ambeku yai na me pe no asmati so obeka se o na same de wanka so msimewu wo ye dia na mse ko se dia o na ya ko ye nya no yi de mewu se na nse pa no wo tra kire me na nse wo pa ahochira na nse wo the more serious note yan kan chire bi ase ana boys na say we say on live no boys na say we say on live ana bacha for messages ne bra ne kan say ma min kan bi meba Onua TV here the People's Assembly e wo boase enti oma me na nya oma me nya na ntiase na ontumi enko live en fa kuma mu nsem ti sabre e bia na wo pebi ahwede a bomodin na ubetumi akọ Facebook live YouTube live and also Osei Chrome TV
ɛna Rabi One TV TikTok nso ho enti wo nua bi a wo ka che se ne wo hwe onua ɛma no ka che so nko say chrome anase Rabi One Facebook Akoma 87.9 obetimi akọ anase YouTube no so obetimi akọ TikTok nso ho ɛno nso obetimi akọ ma men kan message ni bi kakra ne nkɔ ani na akwa I say Gabby Donko, I say I have been with my wife for 18 years and she brought me to the UK 17 years ago. If my wife goes back to her ex, I won't leave them at all. Even though she brought me to the UK. Yeah. Maa Akos, I've been watching your program quite long. Please kindly tell your crew to give their comment one after the okay. Albert Yamwa, why are you supporting this evil woman? Why? Elizabeth Martin. Nyame Obana comment is out. Yensi Obana evil. Not the so be anti dentia. What can I bedroom point in what say? So baby, me do what Bible do. Let's say that would be by Mia. Which means let's be real here. No do Obani buy or na bedroom baby mean say, well you Obani bibi Obani keep it. She shouldn't talk. No. I didn't message now. I is so clear. My balance am okay any nyina no. Baby no we chere says oh bibi a wode ye woman na. We not me just 21 years there. Na why me ba. Say asemani that say 21 years. And obi your bone and I would enwie ne de. Yeah. Zana making kind message. There's a message there but no mompe. We are. Na you man comment we are then you as an I don't waka bebre or waka bebre can tell man member either empra twen anasa aware se untimi adeso na suesi o you know because se baby edu na asofo bi o sia no aso ni ye o sia no aso ye nso na sa akwa na fa so won power li jaye ene nyame se mo nko na mo sa nko tende mesra mo baby akeka ko sese no wo hwe na solution se mo be jai na kumu mbam na munja aware bema se wo hwe na oba no osisiu 87.9 Bible si nyame kira walija oba na nyame na kofa ne ma mum yente asem firi o mama enye nyame na kofa oba ne ma wo wa na kofa wa de na de be kire nyankopon e na sofo de nsa gu suma asefa tese wa kogo so akotwa bode na de konkran udu afuom wo no wa na afa ase kan na akotwa e na bode eru e wo ko ka udu nkokọ na tire pai ana body na bere na wa fa body so de koma ayi afuowura omfa onye obaka wo na betwai kane no mto body papa se na okwa afuowura na twitwa body no no de ama okọ na bere a utimi sa de bere no se so ne twama ba se say de wo mu na twise ka twom body enti ka dudu nkokọ na ntimi anu nkran na sei na body na bere a fa wade 87.9 ntumi a yigu kwa mu no obi mfa nchi aka ekuru ne ko baby because the adu ma we di pechi akoye boni o we be di pechi ade na ye no because say we na we ni kokko sa the earlier the die so for what he hey me fa say me yes so for play we die asamato asori me ko njo certificate we dey hwe me say asori no e be free suru abepem fom e be free ha abepem na dey me team me ko he so bu nsem me jai so for bianca nchira say okunu twon so second atana so mfa ntwa so for bianca sa so for bianca nchira say okunu twon second atana so mfa ntwa na so ba mo ya ma ko one after the other o se dey o me say aware na ye ka no te say dey so for ka no nyankopon aware wa na nka na na de eti ye ka se abusuafo wo ashana dia na ko no hwe na ebe wie ubonne a mesere wada fa busua de ko ma no we abrantie mama dro baby a me support eyehu insecurity we hufo fi say 87. sa wo yire ko ni mprada dawa mama na me catch sofo na sofo ma na me catch me a wo fo na me go say me tell na me twempran sa me mpran sa de wadua me nka so
wadafo power be wa open asem me di sika be piapia ne sa ne menya na di wo be di so nka me ka renchiro ade ya so no me yade amana te wakoma me ye guess me ndu bi me no mu da ho no ma anto puru no yes ana me say da bie puru to ho me say da bie puru to ba ku bie ohun say no wa kam no se na niama me ma ska na da ko fa boy wo ka se ma jibi nka ya me ma bow na ma ko pro station dabi no you do me we a coward so hu me say ma yenya kukoduru yenya kukoduro ni ebi kwa agro no odio ebi kwa agro no odio ye be sra mo na kumbebrebe enya ni solution ababa we me bon person mani wu wo de owu me sra rade pass mani na o meka ne side of the story ebi kwa gina ho gina ya no yes enya noa wafa ho ache oja pade waku chese busia ho ebi kwa wo di bi na tete no ya wo se da kasa molas bomb 9 years enya kuno any the solution enya diabo any solution leave the person let that person go yesu can John chapter 11 Lazarus pie ba ni achechire ni gira ho onim do ochechire no do kan se mo nsane no nko nipa na wa ball po aju nsane no nko so achechire na kwa kuma mu asane no nko na fa ho na e free na sabi emema wo wi ase ase Jesus ti we balance wo no so wo mpewa ebi ana kan na ayema e kwa da ho odu be se ho enya man ko odu be se ho ebi na botra wa na mama na ya me ndi kakra enye ku samo dia no do so mo fa ma ya ti so me de betra ha ya fa nse ya me mo ma che enkwani bi enkwani in as much as the oba ne ye ne nya no ene na me ka che papa wa ha say yeti oba ne side be ma ne no no wakoye no oduo waku oba na wie o ana wakotena se enti se wa boni tuo enti so no no ku ne wie oboni tuo wie na oto no se ma me so kra me mpe kwan bi so a me de be ka ma asema ye de ana ode ko se ni oduo ne ma ni nua ba o se ni pakro na oduo ni kodi no e be den ye hu ye asema ye nya abotre papa e wo mu se me de ye se e kwan a oba no se ya ampa se de papa yi kan ye no kra e kwan a oba ne fast for Bema no the approach was wrong so obeko Bema only na agro no ni di o ye bibi ma ne ye ni agro wo ye bibi ma ne ye ne ye na be ka agro enti because obi play to me ka say enti approach no kukuru ye wadamfo utumi ni di agro the approach was wrong so obeko Bema na ni makoka che ne say wo kra ya madamfo e na Bema na menene wo ho no e na me de me papers fa ne dia ene ho no oba na anya de me de no but Bema wo ye Bema eno nti ne yese so oba totu a etwiri Bema dem ti yese mo wa akokodru ana enti mo wa akokodru na muti me se wo na Bema te ho obi na no a me pe obiem obi na no asesa ne makọ obi na no a meja o 19 kaye no e makra mo mokum yesen ke betima kum easily but oba ti mi hye ne ho so se ewiase enkwa ewie ye ma unwu ya unim de obenya ana mama meboa enti di enti na wo so oba kra o se Bema enti mama ye nyina na ye bebe wiase so obi obeboa ye bia chenchena ye ntena ne ho ana obi na chese wo ko me ye se utwiwe kwa mi hunu ke nam de so na nam de so na huma obi be hu obi aboa no saa obi a me nya sure se obi anso won san ka do chiro won ka oduru obi na so won sa do chiro fine ana me se we enya asase no so ni mu obi oba approach no na nye na so as a man there was a wusi abrane wo won kra nan no ba no kra wa ya de o wo tiete wo kuru ntumi nya ade ma ne nya wo ye o so ba bi kra na abuafu no so ka cha no me so me kwa mo bi so akọ wo so mi bi mama anu ya na wi bi na wo so wo kwa mo bi so wo hunu se wo kunu wo so wo ba bi ama na ya wo ya wo so da ka kire no ekwa wo kan mame mfa wo bi de anya nse yo ni me di nkomo se okofa ba ena ne yire che no ena ne yire che no na ne ka che ne se wo meye wo bi yes okay akoka che be ma ne se meye wo bi entiam se woni obi kwa hyehye ho na nye nokre ena yo hu se ni kunu ba no no hye da ne be ma ne freedom aso mo pie be ma ne hu ya na hye no ena wo bo ni dua
odinkai frɛ ɔyɛ bɛma ɔpɛ abosom sɛm saa ɛna ɔfrɛ no ɔka kyɛn sɛ makoto meyese na meyere ka so obɛyɛ me bie makoto sɛ meyere ne bɛma bi efi deɛ na menyɛ no ɛna ɔsɛ kɔnfɔ ne ka kyɛn ne sɛ bɔɔbaa ne dua ɛnte sɛ asɛ mokɔ na mokɔ tena ase na mokɔ ɔbaa ne bɛdi nan na duabɔ ne bɛ mu a entimi ma ne no bɔɔbaa ne dua afei ɔhɔ na edua no enya no bɛma no sɛ na yɛ ayi adeɛ bi ɔbaa ne wɔhyehyɛ na hye bɛma no afei wo na dua no enya wɔ bɛma no ɔnyɛ saa woso ɔno wo nkɔ da ne no asɛm deɛ ma yɛ dɛ memo dua onu akɔbɔ odua na enya wɔ nti baabi a wobɛfa adua ne bɛda ne no wa da no na nane wo deɛ wakɔfa wahunu saa oso ɔfa nsa no wɔno deɛ wahu so ne obura dampa ɛyɛ wo ya abodua ana mika mama wa yɛ me mama me ka ne sɛ ya ka aka deɛ ne deɛ no ebia no obi ne kunu kwa yɛ ne bɔne enti na bia ama yɛnyɛ nte deɛ na ma sɛ ɛsɛ wa yɛ ne bɔne enti de yɛteɛ ne sɛ obi aboa bi dina gyina baabi na ɔsɛ ɔde ne nkrata kɔmɔ bɛn mɔbra ɛyɛ kwasi amoa ɛno no yɛnka ho asɛm obi bɛrima no kwasi a enti bɛrima no ewu ayɛ ka ma ni sika ne wɔgye wɔ hɔ ni sika bɛ ma gyina na yɛ ka no yɛnyɛ yɛ adwen sɛ yɛbɛka kyerɛ mɛma sɛ bɛrima yɛ ɔbɔne ɔbaa yɛ ɔbɔne akɔne kukunu ana bibi saa nso na yɛnyɛ sɛ yɛbɛka kyerɛ ɔbaa sɛ bia bɛrima sɛ ɔbɔne akɔne kukunu but afutu a yɛpɛ sɛ yɛtu no sɛ ade a ɛnyɛ deɛ memfa nyɛ wo yɔnkɔ because now me can ma say obie ni wo a ode ne japade be hye birimu a obeka kyese na akoma ni ho na akoma wo ho say bɛrima invest wo mu oba invest wo mu a uja no fa bɛrima fofora oba fofora obi aka sɛ ba akokodura emenya ewo mra wono so invest wo bɛrima bi mu bɛrima na wie ye no bɛrima na yi na show na akokodura emenya ye gina no sorry obɛrima ka sɛ ye futupa na mkyɛ sɛ ɛno nso nkyɛ sɛ saa bɛrima bia betime nya saa akokoduro no untimi nya yetu akura so no yetu momone nso so ma so akokoduro ye bɔ bɛrima no ɛbi ntini ye bɔ bɛrima no so for sansema ye kan ho ɛba because say strike percentage I no question ma I just strike percentage a ma boa ma do mu gina yie and ma boa ma do mu gina yie a e fa na be do so automatic ma na ta yes you are supposed you make me say strike percentage and me say the number of ma boa ma and ma boa ma anya pe a man we are not even they make count as men just only view I say make count as we are not disputing that fact we are not disputing that is the fact I want to establish and yentias say obi ed ne kra nyina to waye bibia te say oba ya kan uti story ya e chese be man abon ho ka the bema bo ho ka say wi e ma bo na so that ba ko pe be ka kire say na me wo mpena na na kua na me wo mpena na me ne ho na me jana na mba ha nti me kwa masako na be ma ba ti meji ni makasa asa na say na wo cancer no uni ba mate no so say oyo bibi you have to sit down. What I say? You have to sit down. Mamusa question. Your mom pie say oba no owu. Let's assume. Owu na wa ba. Na fe pressman be call because asemi say Kofi Adoma no ada emofin na because omu dey che. BBC crowd no ma free lady. E dey ntina ba sa wo kofa. Na o ka se na agro na me di o me di agro me ni di agro ye wuru ya some jokes and na so fenti me ba some jokes are very expensive but so bia o be ka se na ya agro wo se wo hin wo da be yi adom se no oboa unu otu na bi what get message na to so for boy message be ma ni get message at all oba ni nkasa it is how na be say ane your can na no but agro na media ade na obedi sa agro no ade na obedi sa agro no
So our no say dia. Oh, but anyago in a sense me no na tie afede me nwaru be makonya me mpra me ko fa me mpra e de me nkra ta akọ wa ni naba o say ago na me die. So for I know there e ago na dia fa me mpra e for say me question na me for now. So that me dia me version. Ma yenti oban version. Ye best establishing and say odu aya tie sesi be ma wa bo ba tu a oda so te ho ene obema wa kunu ho no eye kwase ebu na oba no pese obu be ma no ene ho yawo ene na memi to Ghana for say wo obi enama kwase ebu die to ho fi ho anya so obetima hawo god the number of investment ani pa ba ye omu bia no e wo na dwini mu ana ayana kira ayana japa enti uye dena so bebu kwase a on fan chaw ese we ba na ngu a ko ana me kase ma anu ye mistake be ma na ya nyina ye mfu so oba ni we wu a na ho to na sa x no a oba sa ni na kwa kutwi so o te kase ma ande ye support wu na atu na wabobo no ba ye pese che se wonya abo we ma se ye support wonya abo ye betima reverse enti me reverse but the foot one chiri ma da so ho a oba bi so na dwe se be ma bi abo me ho ka mi ko jano obekum sa le pese che enti men try say ebi asa ye bema oba bi na japade na brabo nyina hye wa brabo mu ama wonya ba bi enkoja no oye obibi ebenya ho say na wo ye oba nso na bema de na brabo mu bibia ahye na na ye nkase wo say one ka okay obi no say ye kase one ka enti no solution ya kenkan bidia ma kama won be ma se onwa yo tete yo won kwan fa so ya kama dia asomdwe ba enye kwan o fa so ko kan no enti obi antu for say kwan ko enti ada no no so ntwen no so ko kan ndia ya se yo kan no na wo kuni ho so wo ba na ye wrong eye de na wo so won chen obi di ya area te de won ka say na so ko no na me kai obi ya wo na ku ba so fu asema ya ka minim de dia say asema ya ka so kre obi no obi te na wa bon ka odina kwa ko du ba bi na nipa no say na mo mpana dada na no wo je so wo mpana dada be man won from officer na wo ba ni kan ye na me ka say baby ni tasi da ba idie yo nya ko do ba kache yes say na mo bai wo yeti emuaya busuan de be ma no aka sa obaye de wo ye ya wa ye ba wa de won kan kire busuan no won fra obi amona mane and you say me actions na onu taking aha me say ba obi aka say man actions na taking right okay. But we are trying to face the fact from where a sha say ko fa kumuni ba e a message information I ban in channel and a man react to some message no and no ye to for say so obi was say uncle fair to say ya wario say ya mpanacho aye dia ba ko kwa kodim dia no ho kodim no so we feel say we ntine na ntana kwa ye won kwanya ye fa so ye ne ka am asomdwe ba because and ho kwa kodim na ka you aje obefa kwa mbone so eja na na so on tembe to kwa mbone so on fancha obi ko wo na wo santi asie no ma ko me de kakra me kan say me see bible say emfa wo hu ntu nipa so wo yiri ye nipa wo mpna ye wo nipa wunia ye wo nipa wadanfo ye wo nipa obia ye nipa obia betumi adu nham wonne enti enkyere se ko ne koku ho ana koku nipa koro investment obia betumi aye bi ebi wo hokra na oba na me wuri ye oba ya na me wuri why no I don't know uncle for kwake to one na won so no ano me say I don't know uncle for sha obi oba ni duru wo okay yes obi na bobo obi to opa kire say obi oba ni 20 years obi na aboa ne sa oba ni nya hwema no obi na ko do bo tira no ordinance ko sha ne damre fama na wawiye na okay na wawiye ya last week na wawiye ya ka say obi say so kuru ama won ne kura adeti dan na ye ebi ten so free Ghana Africa support to do boche na se wo so guno waya de na nka so obi ya papa na wonya ade obi ya papa let's respect me can say obi ya papa yankai na wo ye ni papa o ka ya se ba ya ne o ka se papa de obi ya bi obi tumi ya papa but obi nkai no
enye ni panyin na obaye o papa obo ba kai wo enti kire se wo bi ye o papa no wan kai a kone kokuri pa na na e bi kro na me kro di banam bibi so aba ba jewu papa enipa ye enu nyina na enipa nya so akachia obi so onyomu nyina na be kai wo obi so kura obesa aba be yi boni aye kura ma wo na ase akonyo wo be ye firi ho nanso ye nyina ye wa akachia wo ye ho ebi kwa wa obi dia esini obi die ya ketuafo ni nyankompon enti se ye kase obi be ya papa enti chenchina papa no me de obi akodura brochire enti chenchina wodi ni kodura so na owu ye wodi ni kodura brochire na nyankompon ku na ka be ne dai se wa wuru na dia wa ye papa yi dia wa ye aka wotina ase ana ode betu abusuanim ana wa wotina ase ana wode wa woje camera bi si wo so me yira so me sisi se na wode ya mi wo fie wo yire kan wo kan wi ase da na yo obi gbabusuafo ko ya bi o e ma ni omo nso na bo wo ana mi kan e tuma se ehunye no person de shia ma we say o ka say yes ma ti driver no so to na mo we wo so wo o ka say ya story wa ha lady no betina enim ka kire say na one be ma no o ma wo se mienu se miensa e ma otimi ye bold ko ka kire be ma no say afa die o pese o ja no so be kai ya story bi sa I think say that say fidada mu ana say ha ya story bi sa an ye ka say na ne wa kuma eden e na otimi ko tena wo kunu anim ka kire na say me bi ja o e wo kwan wo do afa sa ata na be ma no so abo no ono so taxi driver so anu wo kai akwaya wode ne fa so wode wo ba ne fa so okay o ye ansana o koye yes nti ye o kwajo o say ye obi an support o ba ne ba ye wu na sema wo be ka ye de ne kunu de ne fa so nti ya ma ne ye ne kunu sa ko fa ko ha danji wo ba ko tena mu ana wo jai o ba ne tena wo na o ye mobomobo enti nipa na o cheche me re no ana e fa o ba no ata no wa kai story na ata so wo se e twa ne ho ba be sie na me ka say e obi oba no obi emblem ata bebre o but say ata ba be kire mu when you say ya kan oba yi ma me kire ni die mu na mum ye chance me bi ho ana ye kase sa die ni si a enye ni panyina ne be yi wa ye wa abrabonim enti nkire se kokum nipa no abusua ba na ni susu ho akasa voice we akasa se wudi kan ye ma wo sister na wo sister no wudi nkomo ansa na waku ho wo so wa ha abusua no se enema ru kire nyina ebi be ya do ya babiem nipa so wamfa ama na omo be dan saka omo sa de be ka wasa ha abusua ka ho ebi kwa wo ye abusua ni ti ebi kwa wo bre nipa ne kakra wo sister ni ti wo bre omo kakra mo dididi wo nua bi wo fansi bi enipa ahodo ne dan wo waku ho ade ahu ye ade ahu ye aya ano de anya waku hu ade ahu ye ano de anya abaye dan na niam akura ye kwa moto ni niam agugu mu wo ti asimpo ye ne ade moto ma wo na wo spare pass ya ba da kwosesa ya ba yo da ya kwosesa oh waku hu ya free we eja ye ebi kwa wo yire mpa wanka mepewo wo yire mpa wanka mepewo wa shade a wa ye oh se senka ebi ami metumi abe ye wo ye ama wo yire hu wa akuma na bubu no metumi asoso no asoso na si ama nyankopɔ kora aboa me ama na masoso ama na betwa wo yire na da bia metena se me de woje me yi oh ma me kama se so fu judas ma me kama se ayi toshu so fu judas ka wonu tum so fu judas ka wonu tum oh so fu judas ka wonu tum wo ku hu ya adai oh obaba ko wayi obama free wa akwa ada na uyasa ada na uyasa mesra no mama yesa boy do amba ya me yakura kojoto wa mema papa wa na wa ma nso wiase kra mema no yenso ya ji bia so is 5:1 is wo you hu afiri mu ya kase ama ba ko ajijo wa so to ye wa bra america hwa ubenya wo bi obekase jalman nko mi wo ho jalman nko mi wo so no abra ami kase di pa krokra bi wo ni nsem chance a wo ba no a wo se wo ja ho de nkrata akofo obi no yen kan kire mema bi se ekum ni mahwi ase da gu so enya ni solution jina se wo ye bema ato ye de de be se ka no ade na ato e de na be se wo ye bema enya ya wow yen ka se nye yo asa na ato na ya wo bo ba ho ka mi kan
wɔde ne maame ne nuanom dadan baako ɛno mo mpatie no maa no ɔbɛyi ne firi mu ɛnde ɔsɛ yɛka mo nso ka no ɔbɛyi ne firi mu ɛde ne kɔɔyɛ frama foforɔ afa no ho mika sausage kura no onim we wona akyerɛ ne we sɛ de yɛsi gyina stairs ya ɛde ɛno na first one ko gyina so wɔte ɛma yɛ sere watwempena pɛn sɔfo mpatende watwempena pɛn wote aseɛ paa ɛtumi asi dan ɛne mo nɛ ɛno baako kɔhyia no ɛnɛnɛ deɛ ɔbɛkyɛ sika nso gyimi no wonyaɛ nti wɔ gyimi no ɛda so wɔ mu mesa bɛkyɛ sika wɔma gɛfrɛ no akyɛ ne sika no ayɛ ne wobɛkyɛ meyere ne na mesa bɛkyɛ sika so ɛno nti deɛ ɛka ne sɛ wabrɛ wɔ invest ɛya investment no so deɛ nano yɛ da bi ameka na bɛsi bank yɛ yɛtoto amanfoɔ awuwu ebi akoma nyinaa na ɔde yɛ adwuma kogu hɔ so ɔde n'akoma yɛ wo sei na enti mema ye be sra mu nsre nyame no sa mama koma foforo nka de da na baako no breki a baako no so mu me kan ha mere bi ko du fie na obi afra me se ai na sofo kasa na o ba de on ne to so do akoma nyina na se masa me fi akoma nyina ma me yere da ukuru ni nyina ma no wonu so ma ne fa ni nyina ma ye bi bi tumisi nyame obo me ne ma fi akoma nyina ma no na ndo makuma me nipo abro no na sam se me fa no ntu nipa so ni ba di nwamo na me dabi sa nyama de me nyesa okay enti mesre enye kum enye mahwia se da gu so tina se be ma na de waka tina se be ma asem ba wo gisi wo bo nka asem isi ye na wo fra busua se na bo hie na ka sa me ni ti wo nyina wo mpena wo kura no mama obama na busua no comfort DNA test nkola na obe kontra on va gagner bien woni de boyfriend just you comfort DNA na try kona DNA se say na abadia fi se nipa ho yehu ya tia na footballer bi o da talent o ni so o ma mi na nipa no so na akora na akora yan ni so e nipa ho hu nti ye be sra mu munya kokoduro emema ye nya kokoduro wo so do de wa jana man baba be sia o de obusa ku wa yu yo oba be man so won pe wu and the baba ka so won pe and da sai na be man na bie na no so won pe ja life man ko member bebre ho ubenya da bia se member bo bua omo member wo hot na mukura da so wa islam wa to ni mukura oba nyana na ya wona she mu nyina breju wa member baluchi mu nyina wa boys nyina ese spatu sun kwara ni sa to bi so na wa ni kire lete mu nyina na bre wo mu nyina wo ha DJ bra ubenya mema na ja se ba ko peti wa kuma eno wunti ni hu jai na ba ma bintu ko hu nkwase ewu no ba bintu ko hu nkwase ewu wa bra hu ya unim de obenya mu ntwa so sa na mu nja wo life mo mu ma abraboru hie o mama na de na wo ye se da to bo hu afere ebe hu afere na kokodro na gina na nyame be hwe mama me de me say ubufu a on say ubufu a o react no ye niam bi a wo bewie no wanu se no wawe umpo ti ate na wo ma ye den na we frame se o yire no so da ho iketwa bia de wa ya mo nyom be o ye bi go fa sem flop o papa nya twa hunti no o ye na nkola hwe state nkola ji ma o de better nkra no and one thing na me dwen ho ne so obayi ba be free hospital ha ba nkra ne mpa mo ma me asem bie mu da na mo de mo ya difo na mo ya ka chem so obenya nka nkra ne mpa na asem biem da na me de me ka ne se mama in all this no ho se bibi etchire so a eno ntina ye se ya bibi hawa eno obi nche eno obi nkasa nka obai crowd we beto wani fro obi asabi wonim se ni passment de me ha akoto na ni ma entimi nkọ baabi obi entimi ntimi ne mabusu ntem asem so ho e ban na nka wo share with ebia wo sister ekra wo send voice note ma me gidi so no na ben wo ka bibi kire no kwan ko mbe hu ha wo mbesi afa so ene oba no kra kasa na se ne ma betimi asa ayeyi a ayeyi enye ye nso a me de bia me ka aware enye force ye mfa nkọ heaven me ndi ni se heaven ho nyakopa ka se ba eti ade na se wonsa baako hawa wontwa baako no na fa baako aka no enra osan memu na chinchina oba ne so won mama na me kwa wo de na me die ho ne se
papers now we ma oba no kwan a ofa so be fa oba yi ko ye oh e kwan a ofa so be fa oba yi ko ye sanka obetimi asa afa sa kwan na so de ma go so imefu papa timi o se sa kwan na ofa so de oba ne ko ye no we anke easy o kan say na asafa ne bre na busuafo mentimi ware biem so so wokra wo mpe etimi so mentimi send the papers na abese sesi a sesi enya wa na ade ba de ko ye na safa ne bra na nya kwan na so ebi kra obenya wo ye ohene wo ho ye se mse suman kwan ye ne obenya oba fo franka se bi ebi kra make say omo mo ne na mo kwa na bebre pe wo guna na suman kwan ye ne mati bebre pe no ama oba ba akofo etimi abejeje wa mo aye bone kase se mama bone awiase nyankopon so mpe bi ne se wa beku hu it is say yimienu na da so because anka wu ku obi na wan ka san so ku hu bone mienu etimi de message before ba ye hu how e be say wo de calm me down na make no ba de ye anu de bia mo ba bro ye eti hu ne sa na wo de pie shim kakra bi be 1 week ra number oba na atena ho be unsa de amekan na ama be me ya yesi asa no asa aba but en react wo wabufuo so nya sa be di boni bebre obe wie na afi wanu ma o se o kan okunu wan you an ho Pastor Julius I have futuru ma na so tu ho fo ma unim say o kai say maybe story bi ba ya na grader for social media na grader edwi abrosan for fetable nkan I say be ma no e bia no jirigu be ade an e kan be shame so na agene nkrata anya ana oba ye no ana o se asase no o se asase no eye ono na asase na be ma na be si na o se ne ye na o se ne me ba be yimi dan afiri so o be wi o tuna ma oda o ba ma na ka say on the see that see so oba so ogina na court to say any akoyi wu dan free so judge ni say be ma ni ntimi yes ana ono so nya akuku yo mate on so ko jiri ni na me japade ante se ntima me de yina ye kan me de me gusu asre Ghana fo ya tufu bebre mo betie ya beboa mo antie ye nso amama sema na me de me kan se nipa mienu ebo bra mo ye dan akwase abu de ntwamu da nkomo ye di ntwamu da se kwase abu mo ye eye dia ba ko be se ba ko jimi na ba ko ye nyansafo di mo ye dan nem eba te se de yina ye kan reactions na be kire nipa ko a oye how strong you are se de obesi agina te se de so fumi na kan e ma buwi ase me buwi ase e na de besi bi nyame akwa bi ne nyame kura create another opportunity at the amount enti mesre se de be ko bia se oba na anya de o se wo be ma na anya de ma ye nya ko ma ye betu ye agina ye nya sa ko betu ye agina e bia na de be fie kira ba no na eno ebe ya asema ede but ma me de te se de me kan me support so de no se oni obi tia enye wadwen hyeda so be ne bonne de ekum bonne fo nti ye careful na abusuafo no yodum namfo no yodum by December ni enyina da bi mo de say mo sam na mo bra pa sa mo stars amuyimu kun na say no e ma ni wo mo ne ho am na betena de ma ne san e man de enson e man de amudo so chen ye say ye chen 77 e ma no so ba 5 eti na mu susu yin o say e ma mo nke kan sa e ma no wo me ma 5 ya chat e ma 5 oba dabi Simu wise also no can. Na baby running mama sis and I 5. That's the Bible can abama wie so me simu wise also no can. Na man be running mama 5 reasons. Na bu susu. Ya no me akonfo. Say dey to any body akonfo. Say dey to the man. Na mo dem ko fa. Na mo 7 na mo ko kun ba ko. Na ya hu ha. Mo 7. Ade ye che ba ko ba ko. Ya mo 7 na mo ko che mo ko ba ko. Na mo hu mo bo. Ya hu hene. Ta mo ya hu hene ko bo ndia. Ya ko man. Etima. That's a developing story. You research it. Ma yan kan messages ka kre na go fire wa do ha. Phone lines. Ken kai messages na about ten na gbe do se mo mumrem. Obo mo kan go for do buy on on TV live because some of omo ya people's assembly ewo oboase right okay nti yantumi alcohol live 03 na me mobile number secret ye na dia 03224 98035 03224 98036
0322498037 etu na bia na ya sesem kakra within the baby afrefree Maa Akos we dey no moduma na pada me ka so fira bo buja Maa Akos go bo aduma pa ya damase na Maa Akos asema mo kai die o se mi di ka kire do bia se Maa Akos oba ohun ono be ma o because kiro no kla waka oba ono be ma eji o se mi ni aba woni mi kure ne to nyina wona na wo bebere e se skill na wono no wona ne to so wona ne to ba to no no re se oba be me tin be found wako obo ho ka ono yi bibi atena wa wo nkra be 9 21 good year Columbus e ti na ye wuru kwa na ma ne ye pe se ya ka chem se 21 years na ewu na mu de ba be wura mu di a na ke tena okra na ye ya ka chem se 20 minutes na bi na me de mo na e de na abia kuku se akuku se ni ya ba re don't ya ba wa ye ti wa wo so ni so tie ya ma enye sa klase sa ya me enye se to da ya na me to wa se ba to da ya na wo se ni ma de ni ya ba na enye ma afanko o wa du ma o tie o pa o fo ba ko pe o wa afanko awo adumai otiu pa ma me da ati tame ensure pa within baby afrefree Maa Akos yes eye anu sika abrantie atosu esra ni side okay anusika yenkwa Maa Akos me da ati tete papa yi wa ma me ho turi me na Maa Akos ni se me amete Ghana ha me di mapampam so ampaboa e de hwe wo ba ni oba ni jaye e mamanya ma hoto no table tree wa anya je nyankopɔ kra be sa twena so wa anya je ba ko kra se wuku jawo ba no mane nko ana ba bi ga na na so fo ba wale na dunya no me wa hai table tree ni won mo ba e ko mbe je ye de fa e ma na akɔ nje de na wo koku mane ko no ba bi e Maa Akos asinya ni de menka Maa Akos ba aduma no bi nto aso ndase dame ensha papa no we dey afrefree me enyina so we dey baby afrefree me so be wale hello we dey baby afrefree Andrew Suleka anmani patasi bi nso yo Andrew se enkwa Maa Akos buntie asema oba ne ka kire be mana nsa na be ma so ni akonpa bon asem no se ya agro se ya mpa se ye aleko ni ko so bi na no ka sa akura ndi bi ni ne ye mpa mo oba no just be ma no die ne tuo na wo to bo no die nka se bia wa ya die ba ko ba no pa so kan sem ni se no be me hwe ho enkan tu di ba no so di agro eni nyame ni di agro then my traffic yaba de for with den e de ko abotire no bi yi enti Maa Akos asabo ba na kan no enti mo kan say eyi na kua say onti oye no na ko fa we nyina baaye enti oba na anya ade na ba ma so o so bo ni bo ni nyame ensha wo pa within baby afrefree FM Shadi mukaso fra binchi Maa Akos aka me kan so me ma de ye kia nse oba ono ye ti mo be ko ti ana mo girlfriend wo ti mo be ko ti ni so be ma de wo o girlfriend na wo ti bia e pa se ni no so wo ni be ma ni jai ni ko fa o former boy bia e ko so ka ko ni se ni jai na ko fa mi former boy ni aba sa ni jai a ma ni o ti e jai de bia no bia ti jai e na ma ye hu ta ko bi mo ndo so ha ni ko ja pa jo de ma ye boy ni ma ai di big ma ya e ko bi wo be ko he ti ka so a ye de show ba fe ja ko bi wo be oba aje oba je ti be be ma mo e na no so oba e so wa no aka e so da ma to ti de o le nti oba wa no e ko bi wo be e ti ba bo won se na ma de hu ko bi wo be mpem bia e ti ba ma ta o so ba tinta na o yi be yo se ana bo na so yi be yo se no nya akukubia
Intimate now you are thinking Bible cracker or to fear woman and save your life. 87.9. If you're not there, it's dangerous. A map was a bonima. A one, you know, no also a million and the bonima the about you. And she will make a car Monday, so we will know for Shana Bandia. We will see the cool of the and shoot in my wallet and cracker. May I say, we didn't baby I feel free. Okay, be my yet you. Man, why am I between my? Japadia and for the Mao. Akoma FM 87.9 Kumasi. I don't know. Because I don't think I could listen. I do, yeah, now dear, football fancy. And so many years after the will send more moon, the Dion. In practice, the man of the air on our mine. I get an yard with their mom. Okay, we didn't baby I feel free. Mama, but all is good. Because I feel cookie. It's good, I'm glad to be here. I'm sure I'm going to my family. I'm uncle. Now, there about 4 minutes, and Emma, everyone, my power. Now, I gave you young for him. I have a sister for me. I mean, now, about I could put them. Wabɛfa bɛma afiri ha o yɛso ɔmfa yɛmu mmarima no baako kora nkɔ ɔsi daabi wabɛfa no kunu adi no afiri ha adi no akɔ akɔdu london ɛkɔ yi akyiri no bɛma no akɔgyaa no hɔ bɛma no kɔdu wɔ no akɔgyaa no hɔ ɔfa bɛma na bɛma no yɛ ɛmfiri mfie wei but not sɛ sɛ bɛma no so ayɛ adwuma ɛyɛ sika ɛde ɛbɛsi ne fie wei wɔ abrɛ a ne sista ni ɛbɛyi akyiri no ne ma no yi wama yɛsɛdeɛ Muna maybe what man said, but the big you national conference minister training, Omajawari. Oh, a unity I am no question, no money, man. No money, no money. The Mama Diabaku said, and Mama should be a new question, the Diana Oji because Babaka said, and you advance a really, but unless a Mama baby, no. What had this one? Say the good will be once in the crowd and the and the corner. What one? If you share where we 87.9. and for 7 also. She will be, we did say, what council as well? What for council? No, no, Papa say not to me. About no agreement out of the phone. About any join now, but you know about the flower. No, that's you know about how I do back. Mr. Mama, when I come home, I'm going to go. Yame and stop, Papa. We didn't baby I feel. Hello? Yeah, we didn't baby I feel free. We first see Akos. Bemen, I am called. No, I must say, and then my future in my jam. Maybe this is a mobility. My life is not to me as if you are seeing assembly work into the first and the first moment. A band no Matiska, I don't know. No wedding. No office, no corporate cuckoo at the same time. I was sorry night. No, sorry, and I will catch it. Because you cuckoo here, obeying to the massive. We say the bush are full by never funny by say that chance, you should have been a bit by it. Can you yes, we have to go now, Copano, Banaston, Silver Jawali. Man, who call here? You are saying that you do your junior Samba, so about the trap or near something. You are burning them, the dose mad after the name of the home. You do quite a Kubaya. What we should smoke on the palace is so good to say, and the Kumo, no attachment, the number 2 I am can make a year that my name is like no body. And this we just see one month because of that issue. Akoma FM Man, when you are an air fossil, 3 Yakuma, Akuma, I can because of that, what man thing you go see.
sa sema wo nti ni be ko ma contact e so go na e ye ni mema no ka akoma ni mu a obidi bone akoma ni o tiska anya no wa dem no ni na o so kanche kofa midnight what one na o kanche so egu or sports ade na de mami so you be a brand any force because of when you comment take when you kuma e ke bi ngon go sister so na so for me kan o si me bi yi you comment basa na we an up for ban ko si na tusu wo kwa na je fi on man this is the thing diano ugo bani ni aboni be uti e di me se me da mo afi within baby afefi kofi fiso infrared fiso ba kofe okay yanko Maa Akos e ga ni en kwa e bia tu dawo se bia bi ni tia ma ye ni wan de bia ye wo be na ba isi agbe na ba se kai eni bia ye bia se ni kokos ko se e ko ye die ni de isi asu ni na di manase neska enti se u use akola no ma enye ji de uma ni ye de enye kwa anka mi kwa akatiwa bi na mkoku enti se sa gas de o mu ye de enye kwa that's gonna get the it bia na mo so me ya kan mate nyame nshira within baby afefi Ika fifi abo. okay Christy abo yanko Ita tell na two program Maa Akos na mo me pe o personal number your friend na me Grace me pa cho ma Grace we TV na ase numbers go fa na wa friend we TV na say within baby afefi me kwa mi aba Akos papa bi o fa kwa ta papa ni aba masomo asante mampon ko fi ase no ta ko ni aba ewie die ma me mo no obedwafo abaso ami fa konya to na me tia ko fi ase menyin o he no o he marine committee for the assembly man ko mo ko fi ase ami to tia kese mo mo ba ni aba ene makasa papa bia na futu se mo ana mo de sum ya na eboa na se fata na me de futu a me de ma ye nua no ma ne nua mema bi nse so we na te wo boa wo baby na wuni akoma wo ye bema na aboa be na ni akoma ni aba enye se de nua ye ya se ni na wo baby se bi kwasi egu ni ti wa de ne kra afri ni nsem no so wo boa bi na wuni akoma ni aba enko ho so we wo akoma se bi sanse muwe wonni wo kra afri wo nsem wo di wo baba kochi na ma pem ma ba wa yi ase na abrantie na futu na bi mienu ya manu bi nim se be ma no na won pe be ma na eni abenyi gini sikani eni gina nim so ye wo manu bi no won mo a bi ni aba wonim se be ma we no na ti o na so obe mpra be num nsia wo na ti abra be ma ni mu na be wo ye se ya mi ni aba abrabo be na wo go ana tro be na wutu we ni na so da ni ati nyame fie ye he nyame adwe kwa itu lo ba na to wo abrabo bi na hwe na nsem fata so hu from na be ma no mpena ni abenyi gini sikani anu tina da bia ni eku oba e da bia ni awo oba bi sikani da bia ni awo Akoma FM 87.9 ya me kan say enyi ni sikani me da ati ni aba papa bi ya me ensure fa kwata we kra dia warefu amatra be 21 years I say 21 years we say within baby afefi oh Maa Akos yes good afternoon Maa Akos good afternoon Ebajo mi efemi otu because if you agro kwanta takwade okay otu who shano a station ben hello otu who shano TV station ben hello otu what men kan Maa Akos mi tem kata TV station ben na who shano friends Akoma FM friends who shano wo phone so na TV so Osei TV okay me da say yanko Maa Akos onu se mani mbemano de bemana aye ba na ye na ya de wo ye mbemano ho san wo ba so fu bemana be tuma ya bemana so ba ha se o twa mi twenta kwa ye
Ebi sɛ ndra na me hwɛ bi sɛ ọba no bẹẹma no na awo nkɔla gyina so ɔno kora ba ɔbrɛ ɛhwɛ ɔmo hyɛ bɛɛma no nam ne baabi sɛ ɛya bɛwo sɛ ɔbaa no kaa saa sɛ bɛɛma no deɛ deɛ ɔno deɛ ɔno yɛ no mo sɛ ɛnyɛ sɛ ɔyɛ sa ɛwɔ yɛ ho ɛsa wɔ ɔbaa so ho na deɛ ne ka no sɛ nkyɛ sɛ bɛɛma no deɛ ɔyɛ no wayɛ adeɛ wanyɛ adeɛ ɛna ɔbaa no so anyɛ adeɛ ɔyɛ adeɛ a wɔyɛ nyinaa yɛ ho sɛ ɔbaa no yɛ adeɛ bi a ɛɛgye ne a meteɛ sɛ ma wale baako agyae bari fa mɛkyi ba deɛ mɛkonya no ma sɛ ɔno nyaa no fɛɛsa ankamisa nkɛ ɛnoa no nti mmarima no ɔmbaa no yɛwɔ mu ahoro ɛna mmarima nso yɛ mu ahoro bia ne musuba ne obia ne obi ɔkekee no saa deɛ bɛrima ayɛ sɛ ɛne otu a na bi a megu mɔdam aba ɔmbaa sɛ na menya ɔmo mewu nkɔsutu ɔbaa no ne wɔ nsutu mu ho na ada ɛkra no ɛyɛ dɛn nti ɔmbaa wɔgya ɔmo a asase so na bɛhwɛ ɔmo nti ọba ní ti ṣe ṣe na ọbaako Maa Akos ìdí èyí yẹ ìhìá mi ìbùa no wọn sọ ìbùa mi ní ibi a ọbùa mi sọ wọn sọ ìbí a mi sọ ìbùa no ọsẹ ìprogram yẹ hwẹ paa ọba no yẹyẹ ẹnu wanyẹ adìẹ ẹna bẹẹma no nso anyẹ adìẹ because yẹn yẹ nyẹ nyina ẹyẹ yẹ ho ẹnna ẹgbẹ mi hwẹ ẹ no ọba wawo fọ bẹẹni bẹẹma na wọgbẹ egu ne so na ọbẹrẹ mi kọ́ mi fẹ́ mi si ọbẹrẹ ebi bi ọba yẹ ọba bẹẹma no yẹ pàtàkì adìẹ no ẹnna yẹn nso yẹ di yẹ ọmọ ìwọ mo ṣe di yẹ ọmọ di yẹ mo da so ma. Nyame insha papa udi ni baby afefre. Okay, good afternoon. Afternoon. But I am Shalom. Kasi sa kontes mo fa. But ya ban sire le ma no. Se kunkum de emboa. Every say dem ma me ne tin. The design say enti obetimi afa mesi ano. Oka tell me say so far as I'm aware mu de me fancy my dream say ebetimi though on na just work for you but me fancy my dream so ya be man ko adi ebetimi let's say the other things you are in and so obaka so say we jawa and I think me no problem I no interested to na cool because it's never say me man e ya so the man you Akoma a o tuni ka se jawa e ti ni Akoma France dan ti na wo se be oba no ti ka se o no ti ni me se be o so ti ni Akoma na o France ma go se da ne da se odi ni be free ntumi enyina so course no ya de yeah first story be remo no course no pese me twa so na odi ni be bia free. Yeah, me Accra Malam. Okay, Accra Malam. All right. Meda say enko. Pacho asema be asema asempete but me dey na me dey emano di aya mo dey memano na edis no ya na mpapam ene se bia me support say be man ko ba no but so bi na say emano mo to me push ya to the wall mo push ya to the senator why which is the man area say me the same thing ene se bia me justify say dia be man ene but o say man mo to me fu say woni say be ma pe be man na ba pe ye na ye pe man no ti say be pe na won pe ye ya mamu di ya chi ka che say dabi asimesi me pe ni tu ni ntu anamo ene say woni ya ware wie na say akodu fifi dabi na mo be say mo kire say mo nyansa ka de beba say my manu yes I dey na me manu ko ma o sisa mo suda na yes me manu be ko bi ana ene me ha we dey ni ka sabi bi ma mi ko no bi mbra nyame ensa papa me ni abema odi ni hello odi ni baby afefre efemi Peter e ka so okay Peter so be me na ye nkwa yo no ko da shi o se na Maa Akos kuku na o kan se lifa emo aho o se so o bo ni pa o bo no o da se ti se o bo no mo ko intention dia ono so ebete no iti afọ ebi se o ti se o bo no
It is one of the condition you to say, I was saying, I am a so, another day, a woman in Dano. It is a lot born in Pakula could be baby. Then you can only say, oh, and I'm going to the no better. That is fair enough. What more? Why are you doing? I think I could do it to you. You say, on 20, they call the sister and the in Chinese. One no factual argument and one our one who will not know that's not fine. On one not coming. Let us say, we didn't baby a free. Hello, Pacho, you're from Medina. Because I'm free, the Pacho, Medina say, Papa no cool, who's our new big no the kind Jaiwa, yapa. The best we have, I say, you're no way and I drink say. Obey the Kaya Jai Obano Mashino. And Obano say, and I just saw nobody Kaya Jaino. I'm Mashino. It's a no Nehoyao. And what you couldn't over that. Yami is Papa Consonant, so Bama mean charming homra na afayan sign emra so ebiemo. Emana how also benyabi na also afraid no watch the wajib, but me charming honsema aba. Na we dey aka dey plan na me board we run nurse ho na se bibi na so ka so pe soja ntina wo ko school ana me ko no say me nya soja na because me height na emwa soja am say me dey mate baby a me fa bia mate o de me fa nurse nkra me pe baby a me de me ma me ni bi enti baby obi ka so be bo ame a baby o de me fa bia mate enu mo ho no na o de ka kire me say me wia me wie school ni bibia obe ware me no ne mate na ana me say me de mate FM 87.9 ni problem bia de hian so obe bo ame to kai me say eye deal a one me ko me di me say ye me di me say so nto be di ne de so no ahwe me school ni bibia okay enti ya show sabe no ka share say say wo wie school no kra na say we nya soja mu kwan a odo be ko nursing na o hwe wo wia na eno no waware wo start here no o kan say oye papa nefi okay o kan say nefi obenya fie be say wo hwe ni tipen so a obenya fie be say be 40 mu hot there obenya na so be bo Akoma FM 87.9 say there e bi obedru 50 na say onukra akakra and I also was saying say more 26 years okay enti ya show na ugidi say eyade na oye serious ankasa ya just say we a nice girl enti oye serious say e bia obeware after school na o show wa ma wo ma me ankoji loan ya loan wo di ye eho ne beba ho na wo no ankasa nsika na no di tuetue sa ne ma we ya wo hwe ne tipenso na wo hwe age ya sabe na wo wa ko tumi hwe wo sa nurse ne ma wo wie ya ka be tumi ya Akoma FM 87.9 na jidi pa ama we jidi o mi pa chai ban we wa no obeku me see so na me pe samebo sabla no sam ni wiada enti na me motive nya se me nya obi obeware me a eno be boa me mate me ho afiri e ma sa ade no e mama akwa na sibia na me si pe nya me fie ko ne nyom to ne we na na o me mu nti na me masem so obi ase me pe me fiu ne sa nya ma no na me pe sa ade no okay enti me de she me tim se so ne bet na de a ewi ase so de be masika na se the open one anya so kai say obetumi ayo na odo no Kumasi o mi na odo bia eni ho ba na me fa ne say be nya me dwuma ne nko ade so eso fo ne bia me so ba be so fa me na me nya me dwuma sa na no mti ba na say odo na wo no be se den na tena na ma odo ni ho wodo no eni ho enti wo be se enti say wo ewom se wo mpe me masem onye me masem but ewomu nyum tuo yi mu na wo de kokosia bema e bia odo no a onyi ni say wo betumi ayi no packing because odo ni ho and because of e bia emoa so de beboa wunti no na wo ma wo do ho ma no na wo ne na mtu kosi obi a wodo na wo beyi no no akoba bia wodo to ni nam nyina na wo no Debbie but now one in the yes sex
Pachai. Ye na ne yes sex. Me pachai. So ti ase enti sex dan chen na odo e dan chen. Omi pacho. Onne me kwa nyinsen ye. E mo koto eduro bi de breme. Say do no de breme no. O ka che me say Akoma FM 87.9 ko ma mi ni mo hwe. Nti ebe ya ka mi ndi na chi ne nko hotel bi. Na ka me nko ye wo ho. Am ka se de bi. Me nko hotel bi ha me nim sa ne ma na ni so. Nti se me di na chi wo ye be ma. Ebia na enim bi wo ho kra na me nim ebi obetim na daada am say wo say wo yese so na ebia enye sa nti ma anko na me di ko fie ana me kono mo ye me ma me de na wonim se bibi sa esi na bia ma me so nim me no no nsusu nim bi sa enfa ma me ana oba fie ana so baba bia me ma me wa 87.9 ana me nene ndi nkomo bi ma me hu say bibi ekoso ye ntem ti me no ma edro no in fact I fa nyama bebre breme de me fa mu no ene me piepie fi ma se bae no ani kwa se fi oba se e wo inside we ni kwa se e ba form no etimi epie ma me frɛ no ye no sa ene ma me frɛ doctor na me mo na mane se do ho ko ta hwan nua ba e yale e bia obetimi aboaye ye frɛ na ma ade kyenye wanfa obeku atwo obeku to ma me so wanfa yes wan pick me ko ade kyen so 87.9 me ye ade ni wie ye wan hwe me se koto nduro bi abre me ne sa de man wanye bi da no ankasa kra no enti kopim na wo to wo wie ye no o ye ode we ni ma wo wan fi wa me fa kra nko ne hospital ho kra da se bia o mo nko hwe o enti wo to wo wie ye no osan approach so no wo da ma wo me pacho ye ne mic ni ye mame akoma mu nsem dwumadie no no a ene waso eguso a wutie no de ekoso na eni enyan na eha yo manyi eno ho asem ne de ba ye abotre nipa bi enya ne akoma nipa bi enya ntinkura bi ada ne nyanka ebusua bi esu obi breadwinner ene ekro no nti ebe ne den se wosi ye nyina ye hye ye ho den ni enya akoma esanse se the bible esi aka no enya de bibia besesa o se emumu yobedoso ti bebreba no bedwo sa pepepe enetie ewiase no kakra na ewie ya na yekomu no ti we enya ntoboase a obonsam bemu akoma ye den ama wa ye bibia ode befa wo na wode wo akokora nti bisro yenya akoma ewo bibia ye bia emune no na ebetumi aboaye yanko na me maame eni nkomo ba pa me mo hanwie na pom te sen ya me adom udin Regina Ajay Regina fihine bae mpacho mi firi baabi eni okay awie ni eboko mi ko hia be ma bi ewo baabi ni na be ma no oye galamse ni nti mi hu na mi so mi sua adwuma me ne te ho abe 2 years na me fa furu nti ye wo na me wo ye na me ne mienu ekọ galamse no se ne be ya ayi me ne me se ye pe edan bia edan asi nti ye kọ galamse na me kọ minye me ye na me wo ya me se ne mi nti mu nko bi mti me tena fie na ono no kọ gala no nti ye sa na ye si dan be ayi 5 na ayi mienu de ye wie miensa na ye wie na ye kwotana ho nti ye kwotana ho no na be ma no e kire me se ma wo awie de minti mu nko gala ni biem nti wono a na ekọ nti da kro na mete wo sa na bibi pusum se be ma me kwa ma babi okọ na wa che nti ma menye de mento ano ho nko hwe be ni o se me so menti ne kana me kọ ye na o nkrofo na me kọ ho nti me kwa no no oba bi na ewo ho nti me kwa akọka no na oburo mi anti ayi Pentecost of ma mi bi oni ni kunu no mo jemi to mo jemi to mo no mo ma me lole fe na me bae nti be ma no me bae no so na otwe mienu no so bae okara me se ma mfiri fie ho ankwa obekumi nti okara na me se wodi agoro na when free fie no a woni ne koye galamse esi yenum ankwa obeden obekumi nti e ba sa no manfa anya asem bia
nti ɛhɔ ano san ɛkɔbɔ papa bi na ɛhɔ ayi mrante hene na ɔkɔbɔ na amane sɛ wo memfiri fie hɔ nkɔ ɛsɛ obekumi ma aka na be mienu mantie nti saa na me de ɛne me se so obekumi de ɛne mefiri fie hɔ ɛna me kɔ yekurum nti me kɔ yekurum no ade me papa no ma me nso awu nti ma hyɛ da anya nipa bi ama na ayɛ den ɛni machi ɛna me pɛ papa ba ko na me de ne bae sɛ saa na wɔka de ɛne efie no wɔn fa me de ɛnyɛ den ɛma me ɔsi fie no wɔde hwɛ akwala no nti oni bibia de ma me nti ewo ma me de manka hwɛ ewo ma na papa ɔyare ye nti ɔyare ye na me kɔfa me ba no so wɔkɔ ɔmo kurum nti na dan no na ɔde bia ma han na ɔgye sika no ɛna ɔde kɔɔyɛ nti wɔkɔ ɔmo kuro no kɔwu wɔ hɔ Akoma FM kɔwu wɔ hɔ me mpo de mante nti madamfo baako ɛna ɔno bɔ mamaneɛ ɔfrɛ me sɛ me kunu na wu ma tena me se da bi me nteyɛ nti saa na me ba ayi me ba me san ba bi ni hɔ me ba wɔ na me kɔ ayi me kunu no wɔ faase baako hɔ na me kɔ gye number ɛwɔ hɔ na me frɛ ɔmo kunu mo ɔse a wɔwu ɛna me frɛ me kunu ni abaako na frɛ na me san sɛ ade nti na me kunu na wu na wan frɛ me nso me ne wɔ ba ɔno toto paapaa so a wanka asɛm bia nti wɔka kyerɛ me sɛ ɔbɛba yɛ kurom ha na msi yo nti da koro me wɔ hɔ a ɔno mpo ɔba na wamfrɛ me ɛna ɔbaeɛ na ɔse ɔba bɛhwɛ akwadaa no na wahyɛ ɛyɛ da a yɛde bɛyɛ ayie no na maboa me ho na yɛkɔ ayie no nti ɔbaeɛ no na ɔbɛhwɛ akwadaa no wɔkɔ na ɔma ne 10 cedi na ɔfa ɔkɔɛ me deɛ manka hwee nti ayie ni tam no na ɔde maaeɛ ne me kɔbɔ me wɔ fama ma ne yɛboa yɛ ho nyinaa oduru hɔ no me frɛ no wɔ se yɛsan de ahyɛ da foforɔ nti eduru hɔ a mɛfrɛ na msi yo yɛ aboa yɛ ho nyinaa si hɔ saa bɛsɛ busum mienu ɛna me san frɛ no me frɛ wɔ se me nya abotare wɔyɛ me saa wa mama nkɔ yie ni bi nti yɛ da koro me hɔ saa no san frɛ me sɛ wɔ ba yɛ o san ba bɛhwɛ akwara msi yo ɛyɛ wo kunu nua no ɔso ɔba hwɛ akwara no o san bae nti wɔbaeɛ no menim sɛ me ba no frɛ ne phone so ɛda ɔba first one so na ɔde ne number ma me ba no sɛ di asɛ na ɔmo kan nti wɔbaeɛ na me ba nso ɔne ne bɛkɔ nti me kan ya me se me ma ne nkɔ me ba no so ɔbɛkɔ ɛna wɔne ne kɔɛ bɛɛ 7 months na mente me ba ne nka na menim baabi ɔmo sam se mɛkɔ akɔhwɛ me ba no ɛna me si mu nti me koduru akra nti ɔmo kɔɔ no me ba no hɔ na ɔnde ɔyade obisa ayi kuro na ɔmo wɔ so ɛna wɔkye nanafofo mɛma no nanafofo na ayi mɛma no ɔno ɔmo kɔ school na obisa ɔmo nsɛm direction nti da ko na ɔfrɛ me na ɔma me direction sɛ me duru akra me ka sɛ me kɔ atadeka ɔmo ɛbɛkyerɛ me ɛna me de me frɛ papa no me frɛ na me nya no ti bɛ na ɔtwum yenu na frɛ da kom to na frɛ me nya no na me sɛ me ba bɛhwɛ ba bia me ba na tie o se o akora no wo ba akora no wo ba wa hwɛ yi a na aka so obedi wa kinti memba okɔ school okɔ ayi masalachi okɔ masalachi o mama kwan so o san kɔ masalachi nti memba am se akora no so mi hu na akyɛ nti o sɛ me hwɛ ba bia ɔtie me ka sɛ me ba bɛfa no me se me ba hwɛ ba bia ɔtie me de ya me bae nti me si mu kɔduru hɔ me kɔ de wa me si hu me ba no mani anje nsan gugu me ba no ho saa o se yi papa no so mani sika o fa duro bia so enye den enyim na nsan na tie gu me ba no ho na am se ne me de ne kɔ hospital na baba ma hwɛ ne kakra na nsan ne kɔ a mama na nti ya sa akwara ne sɛ wɔn tena hɔ bi na wo kɔ school a papa no ma ne 2 cedi o ya lifting ma no lifting bibia anim no ama ne 2 cedi no wɔkɔ 2 cedi no no na bɛda ne yɛma fiti ayi anopa ama na abɔ bɛ 7 asa na ɔmo di fie aduane nti apart from canteen na obedi no school mu no ɛno ano no okay enkunkura wonya bi nsra gira me na ma sende ni sika asa na wɔde ayɛ den ato nkun asra na nsan no bi agugugugu nanim ɛna me de akora no so ne me bɛba na me ne bae me ne akora ne bae
eduru be 1 month me kwati a ye say papa no so obeton fie ukuru nyane so obeton fie no ana me frɛ na me say wo so wo ba beton fie de fie na ya wo de ya woni bra me ne yimi kunu ne bra ya eboro a me kunu di ahya me honam a me de ti ya abre ya si fie na wo so wo ba beton fie no ene me mpene ma wo nton fie no na ono firi no ho abae na so wo beton efie no oton kra na owu kra ope obeton na me say ne ya wo boa me so me ma wo nton ena me ni mienu enti me ya ne kwatana ase e wo hwe na mpodi ba bia ni hwe na mpodi ho ye tana ase ne ye kae ye ka o so wo ma me ba ne mienu a ha se mpodi o se ba ko na me say me mpene o so wo ma ne mienu esi sam de ana ye yo na bra ma bra we abendi ye agifie ye firi me nsam na papa no o so wo ma ne mienu am se yu na me mpodi ma te ase age mienu na ne dia ne chapa dia na aka no o se o ton se man to anka me dia ne ho dia ene obeton fie ni nyina ene me ye den kora obeton fie ni nyina na mse na me sisi ametie wo se wo gi 300 million me ko fa no wo he ena me dia tua sa 300 million ya dia aka me ba ye fie dia ne ho ye dan dia ho me dia me nya eno ane se me de ba ha ya me se mo ame na we die bro ma adwene me ntia se ntini nyina ne se wo ne be ma no na ye be ma ne friend sen ukunu no sambo samu edin be pa ne ye de frɛ no se ukunu Debbie na one ID card so ai bibia samu kwa ni dia one ID card so ni de mobo Samuel Mobo na se ya sebo nti Samuel Bobo ukru ni di no Samuel Bobo wo free ne mpacho mu free wa ofri wa oh okay wo ya ho de mpacho da bi wa nya me ho ade okotu nsa e ma busua woni na busua abusuafo di na chi woni ni ya tobo ne bra yi a efie num ana menka sa dampo num ya woni wo kunu no esi ye wo bra ye nei wo kunu na wuo na wo se wo pese wo ton agi se wo di sika bansana wajai fie na ma no ye kotu otiri nsa no na sa ba me we di akire bi wanko bi ni nua ba ko no ekwa ono nso awu ono kura ti school ba bi no how many years ni be ma ni ye okotu otiri nsa wo ni ne te fie sai menene tana be 6 years 6 years ti abusuafo nyina nim se be ma na kotu trinsa ai wo me wo ye kura wonu ama mienu ana o mbeto akwara ni di okay enti yenhwe osu hia be ma no galamse e na oba besia woni ne koye ye e na musi dampom akoma akosen yes 5 na ye miensa mienu de enwie no kura ye wo ho emu bia hye musen edano na ba ko ye ichembe ho ena single room baako na die ya nwie no de ene akire no sie eden eto aso no wanwie na yare no bo na ono wokoye no chembe ho no wachem de mienu ama han nti aka ne de ye de na ye damu ene wo ho a wonfa ama han me chese na chese edampo no no baako ye single room pe na baako ye chembe ho na wa chembe ho no akire no o se ne egalamse ne wuye na ho kire no ena o chemu wa krosu do ne ba ko no wo de sa mienu na ma han na te se ni na asase ba ko e na mosisi sa dan ni nyina de asiso enti nya se bia ya asase ba ko ni yesida mpo ba ko siso ba ko ni yesida mpo ba ko siso enti one asase no e na mosisi ne nketenkete sa de asisi siso okay na ebra wo ne be ma no eye no abusuafo no be ma na abusuafo no nim se seja pade ne de Regina J eni ye nua Samuel Bobo ena esi ye omunim ai ba ko no wu ye ndi onim pa ba ko no wu ye pe nanim se woni ni nua be ma no na ye se japade ni nyina ana hwena mpodi wa na yete no so me wo nkrofo omwo ho omunim se menene mienu ena ye dan mienu na na mo ye galamse oba besia na o sha asase ase ma nko be mesoa boba no na ono so ehye onu otuba na moye okay mumienu na moye ntino ekoba ase bia afia monsie yi
ɛne ɛbɛma nkrataa no a woyɛ wɔ fie ne ho no me no na ɛbrɛ o yɛmienu na galamsey ne yɛyɛ ne yɛde si fie no famidin ka nkrataa yi ho bi na ebi adaakye bi no ne nka sɛ wugya me owó de obi atumi wu bibi si a abusuafoɔ because sɛ ɔbaa ne bɛrima yɛ agyapadeɛ na sɛ sɛ ɔbaa ne firi mu a ɛyɛ na wontante sɛ baa na abusuafoɔ ba bɛrima yɛba baa ne no na yɛ agyapadeɛ ne kyekyere akyi yɛgyeɛ deɛ wɔn mu taa twe mmaa so kɛseɛ paa yɛ mɛrima na abusuafoɔ ebi kura no ɔbaa no kura sika wɔ dan ne mu bebree kyɛn bɛrima no so na bɛrima na abusuafoɔ gyinagyina mu yɛde hyɛ na si yɛ ɔna yɛ bɛrima ɔna si ne yɛbɛgyeɛ wone no yɛ nkrataa wodi ka ho sɛ bia saa fie yi deɛ Mr. and Mrs. Mbobo ɛne yɛayɛ krataa no yɛsi da ne krataa no ɔyɛ ne deɛ na medi me ne me ba ne din na ɛwɔ krataa no mu na ɔpam me no na krataa no wɔ ne ho ɛwɔ ne ho a bɛsi nnɛ ɛdan no bɛrima na alɔko dan no ntimu nkɔ hɔ bɛrima bɛ na alɔke dan ne nua no me kunu ne nua no mo fɛ ne kunu ne nua no ma me why mo fɛ ne ma me ne yɛhu sɛ yɛde ɔbɛyi kan no kora na anya bia wɔn mu si fie no na wɔgyina bonkum anaasɛ ne fɛ ne deɛ wabɛto fie ne mu di nti da wɔso wɔto mu wabra baa no ne nkodaa ne te aseɛ wo ne mbobo wɔ sɛn baa baako pɛ ɔbaa baako pɛ wɔnyɛ fie sɛn bɛrima yɛwɔ bɛrima ɔnya ɔkɔ 14 years wanyini wanyini ya nesa so ahunu na ebra ti bema no ewu ya no eye ne de o ma mo wansi ase o mama nkobi okay na wo se ye den na wo ne bema no ntem tete ye no se me wo wie ye na me betena ase me se me tena fa akona ma ye den ma hwe akora no na mintimu fa akora no ye den enko galamsey no nti galamsey na ase wo no ko fa oba no nti da kromiti wo sa na me se me ko ho nti me kwa no wo ba na na ewo ho nti me kwa akoka na oburo me ho anam ka sɛ Pentecost sofu bi ni sofu ma bi na omo gye me nti omo kra na omo ma me lori fe me bae enkrofo na ekoye nti omo na omo ma me lori fe na bae nti me bae no na be na otwumienu na be ma no nso bae nti obae na o se mi mfiri fie o ma nkwa o efie na woni na sie no efie na woni ne kwaye galamsey na ada na akoye na won ka che be ma sa woni ne mienu na ye adwuma no o so obekume nso mintimu ntana o ma ne nkume na me so me koye esuro na won ko babusuafo ama na ese bia me wo ye no mintumi ni me kunu koye galamsey enti me wo fie na me na ese akora no me kunu kwa abo akɔfa mpena me ko ho ya wabo me obai wo se mintu mfiri fie ho abubusuani be na atimi ko bo na mane a won betumi agina aka bi dia ma wo sa me kunu de ba bia na busuafo no ye ho no minim ho enti ho de mintimu nko na me maame ne papa nso nni ho omu nyina wu nti omu me papa busuafo omu no ese asem bia ye de emfa omu enti woni mu kunukunum me kunu ba mo betu wutin sa ne natena wa fa ko hoda ne maame da ne kasa ne maame kura fon so na me ne kasa fon so na me ne kasa wa mpama nko omu kuru moda enti nuamu na ma ware ni gu ye no na be ma ne de yare ya wodi tu free ho ko omo abutua fie enti omo kuro mo no okowu ye but yie ni de omo am wansi ase omo am wo mane okay ye fe be ma na abutua fo no be ma ne de bo free mu enti ye fe ni nua be ma yi obayi kye se bra wo ne no bra ye nyina no wa ne yi o se edan no wayi san mienu na de ama akora no mienu ne san mienu no kura de baako na ya wie baako na ye wie no so baako na ode ama akora no okay na ono na fa diaka no ena wo se oton ti se wu benya sika afa beto o se menton ka me no ono ni sika ka dan ho de efie ni sika ka ho wonim kura be ma na wo nkura ka wonim ba bi kura ya si fie no kura si ye ukuru na enwa nka ayi ni nua ya wo beto fie no wonim se ko mo si fie bi ye si ho mo wiase ya pa o ampa brefo a ye mpa bre wa abusua bi mu a ye ni akase ye mko bre ye mo gya ni nya adwuma na wo mo twen se wo mo nua bewu am wo makopre wo no agya pade ye twen se wo mo nua bewu no makopre wo ma agya pade na ayi ponko ni podua no anka ne to ponko na wo aye ya wo ayi na ntwie podua anka ne to na konfo ama
Omi. Federal mu mama na nsem bi ahi. Asem o. Bell Park, ya catch us one more the nema bedroom so just perfect. Bell Park paper tissues, afe tea rolls, kitchen towels, and a face packet tissues. Nina ya bomode na wonsa enka dem. Wuja de hono wo the kitchen towel ni bi ne besi wona hono de wodi si a chare pa na mse no dem. Wotime de paper esoki esechi mu na wasan ayusu biem. Afe tea roll no so edamoto kama wodi si washroom wa eche pa ansa anasam. Packet tissues no ya na de bia to bottom kwada ni ko school am fa bitu ono bottom fa ja kwan se de ba ya brano won betimi de apepa won sam na afa so fifre ni nyina wo mo e de apepa fa na ba adwama so ade hia ja to pa enoti akwanya ho sa so ba distributor ya frame 0551 14 44 00 0551 14 44 00 Health Alert Clinic enso so eka wo se sesi ade yade biada se ya to edin ne woni padua mu na che se ni padua mu yade no kwa de ya fa bra wono makache enam se yade na ya resa Health Alert ene rade ene sa adoma chede ne ache wono yade te se ulcer wo mu to ase ntempa kura eno ti afra se wo mu je ho abasobode afa typhoid prostate nsensem de o de poane ne mu sa yade edwodwo no de okone na so wontimi na ene de otewa wote se ni padua no eniema nko yie kura wote watim se ni padua no mu adwane pa obi wono ma he ne nantabro ne namuro mu wote heat pa wa hwe ya baka so obi atoadu yade eno ti afori chemu e wo madina ka so apokuya se ashama ntakrade na Health Alert wono hwe enhwa no emawo 0242518865 0242518865 ni what scientific clinic and diagnostic services Dr. Nimonso abapa ya chese wono de wo hwe asiesie ma wo de mema no so mo mema yo no bedi mu a Dr. Penny ya eno nti wo mama ebo ne mra ne se pennies and womb repairer eti wo ya de no se ya wo ho asem na aye den e de ama wo a awafo ne nyina mommo nan na mo nkwa nam se so hwehwem na se yo ba wa wo de no ena how aba ho antempa no ano ahwe asiesie wo kama saa so na bema so ya de ya chesa mo aye mre e wo mpam nyina da Dr. Behwem na waso no kama e de ama wo ya de ahodo ka ho se ovarian cyst fibroid afi wa himfi o nema nko yie na apese e ho chie Dr. Waduro kama wode be siesie wo eya cancer cases and as a liver any kidney yade enum ka halitosis enso so eya de Dr. Waduro wode etu ase nti brano one scientist eye hwehwemu pa research akese se de be ya yade ni yiri ti dada no ba ya pe na wom so e de nu papa aso ano etu ase lab and scan any fidie nwanwaso nyina da wonum ewo bi ewo wonum atena ho eno ti enkran eneya wo ye hya no so se Dr. Bepiem ewo nkran anopa no nsom ena wotena se anwumre no nsia na wode nwumadien ekwa wie na enkran no ya woda bia ekope memene da Kwame Nkrumah Circle Photorama baby a go filling station one enchen ho a one NS chemist edi enhwe kumase atonsu Monaco Junction one adansi Rural Bank ena edi enhwe 0244087687 0244087687 If labor pad bema oba time why a guy wo kwa wo so ya to bi fato niema mu ne fanje wa wo awo na chi no eno na ade besiesie no ya rese kama e organic 100% eno tin frafra wa bi animu a wo ba wo so enkofa infections bia enfa mere wo saa so ene da moton kama ne bo so eda fom eno to bia se de obotom tie bia betimi atobi na afenuoma koye ede ama mema no ko dwa so a ya no matobi ama mo yire no ma eni kyere bi wonom ebekọ awo so etufo mfrem 0302 224843 0302 224843 Alaska Star Enterprise Ghana's #1 original wallpaper center. One moton sa edia afraid to phone nyina sa bra won makache enam sa hu donti wakra niema edia free Germany, Canada, Spain, USA, France, Italy and Denmark afa Sweden. E ho nyina wakokra niema edia ba se emeto no kronkro na woni etu nso emetu bia bo mremu enkoton enoti edi free wallpapers edi fa bed sheets, blank curtains, original curtains bar, TV strips, light, airport chemicals, waterproof chemicals and stickers ahudo nyina da eye Alaska Star Enterprise wonum akati Kumasi Edum Mrs. Anoche Plaza wonum Eben Prudential Bank 0554 114878 0554 114878 Quick Credit Investment besia ehwo dwom
na wɔnom entete wo e be ma obre tenten na wo de atua e de afiri hɔ saa bre wo hia wo pa kwada no da ya sabia school fees bre no aso wo hia sika e de twitwa ho afa wo rent no aso wo hia sika de twitwa ho sa wo ye wankasa wadwuma ankora dwuma na sa ban dwuma yeni no bomaden na frɛ quick credit say ya na won e ma obesia e ho adwo na wo mo hyehyɛ no e simple wo ntwa susu bia enko bi account enye service bia collateral sem bia nim eno a eno Ghana card besia no sɛ de wo hia no obi ada wonom e de be ma na fei wonom ma bretenten e de atua e ho si ho no so e wo fam wo mo nwumadie nyina da Bank of Ghana e na ma wonom enkrata 0596920833 0596920833 Shansom say wonom e mo besia e wo internet no e so ahomka hit patch aye plaster wanwa so e wo dwama so ye de tu yaw ase arthritis ama waposo apagya wote yi apasa bre se de weda no ene wiemu aye no woni asasabro e wo no so no bomode sa won sabeka ahomka hit patch ni bia bra no fatitare ba bia wote yi ano na entu yi anase emfama bosom ya so wo kwa fikire wo ye ba na wote yi awo bomode fabitar waya so na sha wontade no eguso hit ni ginam enam se we no womode hahama ena fe kakaduro ene oil sahodo cinnamon eka ho ena wonom dia ye se yenyu na yemfantu ye yaw no ase kofodua ebia bedu hom etiafo ni chem ewo Eastern Chemist Chris Farmer Mikado Pharmacy after that pharmacy Begoro Pharmacy Drug Right Pharmacy Wiscobi afe McDowell McHope ene Medicasa ho nyina ebi ho enkran eso ene ashama no important mo Ecus Pharmacy Create Pharmacy enkokọ eye ma Mercy Information Center Osinom eye Kwampam Pharmacy Kumase Bra Akoma FM ye fi ha na bi sa plaster no won menyi bi emaum 0599 991 149 0599 nana ye bi ewa aguna sama ye bekọ pa ne akọje bambo huhu bambo na very necessary eno ti abrabo no he edi nchinchia wokọ anu asiwanem bibia nkoye dwedi nkoye wade nkoye bibi bia ne ho ekoye wa brabo mo nana ye bi sibra enam se bibi ensi kwa akwanto ho nkrata sem nyina da aguna sama na ye bi junction ho ye nkwai na nana emo ye ho ban ewo huhu mum 0243 134535 0243 134535 Mobile Outfitters Ghana eso be pie mu papa enioma kama ye disiesie ye phones tablets laptops and cameras iWatches nyina wo mu de bia bam afa enioma mabobo so e ho ban bo se hwewa empire no ya afa ko Mobile Outfitters wono makache enam se ene de fusion fiber no say clear coat original one pa any mats any fusion nyina wo mu de be fimfa mo phone no screen no eni ni akire nyina kama se de be ya e hwewa no ama wade so afa stickers ahodo de titare laptops achi wo person personalize wo de ne DJs ni say wo bo se DJ akabia DJ kaka akunu a customize na de ne kama baba de akọ na wonum nye nyina bi enfama ewa bomre mum Kumasi City Mall wonum eben Shoprite nchen enkran so Accra Mall ena fe West Hills Mall wonum edi dwuma ewo ho 0541144259 0541144259 eno ache no yensha no nsoan se tap send enso aba e de ama adofo na mo enkrofo maso se wo UK ana se Europe USA Canada na apesa wo send sika emfa wo sika dodo apesa wo send de eno ane tap send bre tiemu na odofo no wo Ghana no sika no atona account na afa dwuma apesa wo dikodie no watimi e de agina sha no nsoan sa wo send a promo code no fa Akoma FM e fa hye hom atoye mo na bonus e wo ho e de ma no ti sa bre de sika send no aya simple pa no ansa watintim biem wokọ App Store na se Play Store tap send fa bi go phone so brano watimi e de asende adofo no esika no yami ensha papa masapon na di yen eko edwaso no ahaya Akoma 87.9 FM Akoma mu Nsem dwumadie no am na waso eguso da wiabre onso otie no yanko na mene memame na nakua ene komo enra na nakua eba ha na oba ye no na wode eye bema wone no awo one no kra eware na enema 1 2 3 binti aware no entumi enyina na bema na jan kra nan ede egu ne so enra ye frɛ customer ema wa wote nsɛm a customer ka ye utumi sampa irresponsible men no sɛ ye ka na kyɛ sɛ wan toso a na de beka esua na enra bra na ye ne na nakua edi nkomo no asam no eye adofo bi mobo nti nipa kakra bi yesa omobeboa na nakua ene 10 cities no ba 20 ene ade eba yakeka ba no wa woni misade yesi eye adwuma no impo
enra ansa na adofo bi kura beyi wontie no na asem no akaye ma ye ne ankasa yetumi ma ne kakra so nkwa onfa nkopɛ bibi enton na adofo so eye ye mo kakra ono nti na wo mo de baaye enye ye nti wo se kakra na baaye na ekeka bo ano no awie yetumi edema no na ode kopɛ bodwa bi bibi nkitinkiti bi eye tede be ya eka no ebetumi ede atete ama akua yapom te saying mame ohoye ye de nyame ase enra akwa wo frɛ wa na racho enra ifiri ha ekɔ no eduru kwam na busu apanyini ko frɛ na menim number no ena wo se wo yakomu hina busu apanyini ti me wo na me so me na mkwa so kofi na wo se o mu hia me wo tafo akomu hini fie na me se me ba yare nti saa tam no ma frɛ me de mentimi ma me de asabana ba ha se no na wo se o me momodin asa me ba se no ana de me ka se metimi aba na me boa na me de aba ha me so ntimi nsan mo ho enkonkɔ e bibia ma ne nyeye timi no mo kan no mo so mate ti anopai me ba ha mete ha na akomu hini na ankasa frɛ me se no mo frɛ ma so mas na da na no ade wa kugu ye no ma se na me so na me ntimi nya sa se obeya asem no maka na mre tenten de a kyerɛw ena o se o mu hia metafo na me kan set afo de metima ba ha me pa ne kyɛw o mo frɛ Akoma FM fo na o mo no mo nkasa na nka omu ntie mu anasa ombeba ha se no ma no so ombeba ha kra no mu hia me ankasa mi mu timi mra o mo ho ansa me sumi ntimi nsa mochi enye bibia biem ti dise me bebo mama ne me pa chona me ko e de no aso de ho ya da nyame asese mpani 40 ye busua 40 ye na o mato mo nsa de afre wo mo ye nananom ye ntumi mu o manutia nti de ebe kan se ko na ekotie asemu a enra akra wo frɛ ye ne a ke beka cho se kone kotia asemu a nananom ene abusuafo pese omo no ka ho asem ya asomdwe na ye hwehwe enra ye frɛ no ene wonya asem papa bi kan ya mne se ye frɛ mema bebre aha wonya asem papa bi kan ya nke beboa na ne ototo papa so de ne okeka ye ene ma ye koko pai nti se na busua frɛ nananom afrɛ wo a ye beka se ko ne kotie de nananom ewoka na yehuna na mawa yenyina ebetu afa ho ebia na o mafrɛ wo mo de hye no nakasa ama wo mo de ne emetuto baabi ye so ti ase aha nti memu wo manim tia nti wo bɛkɔ na na o makɔ akɔtena se de besi bia nso na wayi asotire se bia akɔye no se ni na ɛkɔ so nti sabre yi de mema na na akua enra kakra o mo de ba ye boaboa no yenya ye no mema na na akua de ahyɛ wo nsɛm na mode bibi kakra ebetumi atonton na yetumi aboa ye bi ahyebo enra me frɛ o ema wo ka aka no kyerɛ me ye nua Todd Ameyaw wo se mimisa ka no a wode wo bange no na yenhwɛ waka na enya mai nti e ba na yahwɛ de yebetumi enso aye na ye ma no nkwane ahoden instead your car no obetumi nyame be ma ne mu ahoden no wotumi but so far de omode ba ya boaboa no ene ye de emma mo na chese modi aka nra de no ho ya modi akoye de wo se modi tonton kakra ntimi support fie kakra why okay nti akua wodi sika no ebe hye ne nsema mame pacho eni we de wo mu no eye de amanfo e de beboa e no awunya kakra enne soso de aba no enye sika ketwa so wo kase wo behwe so yie na de aye bibia minim se wo betumi de aye bibi pa nti fa ko ye de sese wo de ye wacho mini ekua medase Mama Akos so meda wase na me nhira wo no abedwafo me da tiefo nyina nso ase eye mwa a omaboa me e be ka ma asem mpo na mani nna mpo se me benya bibi nanso so Nyankopɔn aka omakoma ama obi afiri ni pem ama me kakra me sire Nyankopɔn ahoɔden ma obi ase do yi 10 pesos simpo Nyankopɔn firi osuru musuru nhira no Mama Akos me da wase bebre Nyankopɔn nhira ho ɛno me bucket one ma meke was ma e kyena de binim se Mama Akos adarment me ko school na me se ma meke obeko school
ɛno anwummerɛ Sylvester ɔsema ɛnɛ deɛ me wɔno banku no ɔpɛ ne deɛ medi banku na me se ai Maa Akos adaromenti no obedi ɛno a me maitimi didi ɛno a me baketwa no osi ne tira sɛ wɔbɔ mpae Maa Akos din koa no wɔbɔ mama nyame nhyira wate nyankopɔn nya wakoma so adeɛ ma wo nyankopɔn nhyira obi biara wɔte ma asɛm ya ɛtɔ na akoma so no mesra wɔ soro hene sɛ wɔnhyira no wɔnyɛ na akoma so adeɛ ɛma no Akoma FM tiefoɔ nyinaa ne adwumayɛfoɔ nyinaa nyankopɔn nhyira obiara sɛ nyɛ mo pa nka mantimi antena makonwa yi so meda mo ase na me nhyira mo na wɔnyɛ obiara akoma so adeɛ ɛma no amen baba me ko bi no man kan bi agye me sɛ mo ne amenka de meka ne sɛ nyankopɔn hyira obiara na de meka ne sɛ obi biara asɛm hyɛ no so na wontimi wonni kamafoɔ me friend sɛ ɔnto ne nsamra ɔmra mo bia mo pona mo bia ɛmfa ho ne sɛ deɛ nipa no sitie yɛyɛ ba sɛ na nka yɛ sika mama nka mo anye yɛ antena konwa so because yɛ ba na yɛ ni bi ɛnso yɛ ba mo ahu yɛ mobra yɛ mo gye yɛ fɛ so nyankopɔn hyɛ mo nyinaa wo bia even po na ɛka na koma mpo sɛ mi wo bia nka mɛyɛ na wanya bi mpo no nyankopɔn hyɛ no nyankopɔn mani nya bi na next time obi de ne de ba na no so to na koma so a nyankopɔn afa no so ayɛ bia me da mo nyinaa ma sɛ nyankopɔn hyɛ mo amen hyɛ mo papa mo no asɛm ama wo sen kura egume de yɛ hwehwɛ ɛno no enti ne yɛ ka no aha de yɛgye obi bia yɛ nsɛm ne nyinaa ne sɛ ɛyɛ asɛm a yɛka no wɔ ha sɛ yɛde yɛka no wɔ ha ɛbɛyɛ yie nko ade a yɛmfa ho ɛne wɔ n'ase mfuturo a wodi firi wakura ase wɔ ba yɛ sɛ deɛ bia no yɛbɛgye wo na yɛne wo yɛahwɛ mmoa yɛbɛtumi ɛde aboa wɔ nyankopɔn so ntonso pɛngu so na deɛ mode kɔyɛ nkakra no ntumi ɛnyɛ yie na ntumi ɛmo abusua no na ɛnigyeɛ kakra nso mmerɛ mu but so far deɛ wobɛkɔ na wakɔ akɔtie deɛ abusuafoɔ ɛwɔ ka but mokɔ a mowie a momra na momɛka deɛ ɔmo kaayɛ no sɛ mobo ato mo yam a fine mobo nto mo yam nso a ne asɛ tu ana mo foforɔ wɔsie tu ɛde fa ho aminhyira mo pa no nka mo ho okay ahaya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsɛm dwumadie nse ya ɛne ɛyɛ no nti ɛnɛ yi sɛ wo nso wɔ problem bi a bɔbɔden a na ɛfa brɛkwi a bɔbɔ numbers no ɛfa ɛma me oba no afre producer ka kyerɛ me sɛ me ba production line eni ɛyɛ 020 39 33 582 020 39 33 582 0552 601 529 0552 601 529 production line ya didi dwuma edo no bra yen ka sagina phone no so na ka wa asem no na fa numbers ne send ye ne frefre nye ho adwuma ne kan kire obi bai na na akua ne ba vero omo bai no omo bai no good ehumwa no mu benya enti wo so ment na baabi enka nkyerɛ yɛ sɛ mesra mo frɛfrɛ hwan ma yɛ yɛ se bra yɛ wɔ ha askwa more opposite ha ne Kumasi askwa Kumasi askwa stadium kwan so wo de wa yɛra sɛ me ba stadium kwan so more ho TV3 ya bro sign ne wɔ Akoma FM yɛ wɔ ha ya ya bro sign ya to ho task mpacho efe kakra amade no aye wani mu woni akua anya adwene ana asa soro woni enya renovation yankwai yoka bia mo pa na na pia kanona yes munu no na monsere ya wa he ya brawate eti ya call Richmond Herbal Center ni akwaji enku papa samina papa ye de besiesie redie nom na ya boye ho ban de afiri ya mo redie no a eya seye ahono na so oben no mo ne rewie ne ade ese redie no am bama de fa kuafo ku fa siesie o redie no kama sa wo ye kokko anatontum ebeto ase ede ama eyi a wo nipaduam sisi ya de ne ade nyene nkun ebebo ho adwuma papa eye ede ma mo amadwuma den
sɛ woyɛ contractor carpenter anasa woyɛ driver footballer wo bibia wadwuma de no mekanfo akuafo nko de akyerɛ ne samna no so nie wɔba fibroid no fa kan so na fa srasra wa yase ebe na ne mojato ne nyinaa ma nipadua na de no ho be ma so wo ko sinanim na fa so pempem konkane a ene o de kan so na de srasra wo sisi no achim ba bibia da ye ton no ne bibidro na akuafo nko ne samna ebusu tam 0249186845 0249186845 3p garlic mixture garlic adro nwanwa so bibini ne nsa no won ma tete garlic no krogen e de awa ya mfa nsu amfra e na won de aka janti ahode no eginam obi a wanom bia dadi ho adanse sampa adro na wen ntwa ma yade ne mansa e bra no ya no bi pa na yade ne sine kwan e ma yade ne mampo ansa no wanom 3p garlic mixture say yade no aba na wo de no eye pressure anasa kwa fichira wote ya sugar level no wo be check bia na wo soro wa kese ama na bro so abre bia wo adwuma kakra bi pe no akoma ade hwimhwimhwim ade sa na kwa na so am meat ba ko no so de no akogu nsuo ni ade a eye 3p garlic mixture Danny Herbal Missy Herbal Colena Capidank any Angelos ho nyina da ebi e wo ho 0201 000021 0201000021 biscuit abedwa maso ankwada ne panifo nyina fidie no won kanfo ye fra no ribi biscuits transmogrify biscuits ribi biscuits obi message odiaba was do not think you are doing just a work but you are doing Yahweh's work. And I pray that may you and your generation never lack any good thing in life. Amen. In Jesus' name. Amen. Eti biscuit no mesen kwada ne papa mpanimfo no so reso hono ya de beat traffic sa ukodru fiade asanwa fe na ye nuane kwada ne beso hawo a we de bi wo fie kwada nso ye fre no ribi biscuit owofo na nkasa so betimi a ribi enam se de papa emu odu eye gregrew emfa woni na dodo ebedie ewo wo fie ho ye kama eno nti se wo bodwa eyiyo aponto ahodo na edom eba se no betimi de asomwo no kwada ne so ko school a snacks ahodo no na de bi eje wono kwan eye ribi biscuit eye kama papa to phone muntu bi ai wo so no to bi gu na atofo no enya bi entom 0531 003892 0531 003892 Tom Brown wa ede your friend home sweet cereal legume mix Tom Brown wo de more wheat any soya beans na frafra won ede ye anopapa breakfast no eno a ene ye ne tentem sese na bene ye de milk ni sugar no wona na chese ye kuye ni ma ne sam enam se wo de fiber ni protein ni ma be bra frafra ni tin o ene o de bi pa be bo pa nkwada no afi no no hwe didie no ya ma ne Tom Brown foforo bi eni won so a ka Tom Brown si kwa ho ton no ene de home sweet cereal legume mix no sa wo ton ya unu sampa customers no eni beje home na shana so sa wo obi a cholesterol ta do so pa wo nipadua ma wo de ye di bi hwe wo bedi ho adanse anwane nyina so bete kura ama nipadua no ade ne ho Poku trading edum pampa so ultimately ne bi wo ho afei edum PZ MTN office kwan so wa ho so benya bi KO eyade share market ebu akwa office so tano so ne atonso ho nyina da ebi e wo ho 0546921728 0546921728 afei grow fine herbal mixture ebe ma so so anyini kama ama ni padua no atimi aye fine wo bibia wo kwa fichira ensisi so ye wote ye anasa wo de no moja ne ba na bro so ma ne bi wo ho ma meti ye yesi gi se padi wo no de ataso mie no still na ne ho ase misro nye no ma bomoden na pe grow fine ne bi pa na emwa ensha no wo fiche kura no be kono normal ya wonti ya obia wa ya de afe na wotie sie na nsen wo so atepa de a ene grow fine moja dro be hye kama ama bibia koye e de amount dan down no bia eboa ema infections ahodo nyina esia no ema nipadua no ede ne ho ba bibia wo motonro ya bisa no no nyi bi emfamada ne dan so wo no kasa ahodo ne na montre so ntwa ne ntro no ahodo nyina so a grow fine moja dro tenkan ya bomodin ato bi sifie 0244596532 0244596532 Karensek also adi nu papa abadwama so ye frebi Zahara Mesha de ka ho eye Zahara G capsules afei Zahara Man capsules ani Hindi Herbal Mesha na tie na ehya ne so sa wo obi a infections achare pa e wo so sa ye gono syphilis anase candida utriti ekọ na ba treaty ekọ na ba bomoden sa afei de obepe Zahara Mesha and afei G capsules no
baako ye topa ye baako ye nsuo wodi nsuo na be me ne topa ye no infections ni nyina beto ase e de ama wo afa wo be ma na na ase wo ba na ho agu ensawasawa na watiti aye kuro no eno so ye nwe mienu a kabom anopa no yi topa ye ni mienu a na che se ensuo no se de wo no masusuo e de agu ho no a bomoden na twa ne tene miensa na de ameme ne topa ye na anopa ne anwumre e be boa e ma sa ha no nyina aswa no de ama wo afa Zahara Man capsules enso be boa ma bema watimi agina wona so na mumra yensa ya de ahodo ne nyina so e beto ase bema wotutu a enkoma boa bia no wadro eye Zahara Man capsules hindi herbal mixture malaria typhoid diabetes eto ase deku 0246348334 0246348334 Dawood Herbal Hospital sehwe adro ni nie Dawood 360 ointment and afei Dawood herbal mixture bomade na wonsa enka de 360 capsules no be boa ma osisi yade etuase sasabro sa breju July no ma na ekure sasabro no anye no anso no a ene onwumade nyina be ka dem enu ntinom sa wo pese wutu yi awase etu sasabro ase ntemu a Dawood 360 capsules and afei ointment no ya ka bom na fadi dwuma ebe boa pa e ma ya obi ase de etie bia aso no ntem e de amam Dawood herbal mixture enso eye malaria edro papa afi obi bia wontumi ni die no ya na obomodin ama wonsa akabi na mom no oba pimfo de o makwada no fo ene akwada wonyanya mfihya dumiensa entwe ne ho emfiri ho 0201 681717 0201 681717 ahumka heat patch aye plaster wanwa so anya plaster na woni mo ni bi we plaster edi tu yaw asem eno nti enya plaster wo bepra na wakofa edi ataso da bi we de yawo na woni padua no mo kase no mo no bo modin so be plaster di bi na de atare so wo mo de herbs kakadro cinnamon ana fe oils ahodo na wo edi aye no nti wo de tare so a heat no be bon kakra ba bia yaw ne wo say okotodwe wo sisi efije kro wa ya se na ate yaw na ma wonsa enka de kuma se bra Akoma FM ha na be jode 0599 991 0599 Okay, Abapa Manyamin Shop. I was Maa Akos and Onia team may Akoma team, may the good Lord bless you and your generation. May the Lord remove you from grace to grace. Indeed, you are doing a marvelous work. I pray that may you all live. I'm Erica from Seshiyo, so Nyame Ensha Papa Erica message also where they abe was may the good Lord bless you and the entire Akoma FM crew. Okay, may God bless you more. I have been watching you and your people. You are working with Yahweh, will reward you. Will reward you all. Trust me. Have a wonderful day ahead in Jesus' name. Amen. Nyame enshampacho Josie fashion ewie ono na hashimata ade kama mede etie Josie wokumase bomso wani meet me the sports na din hwe ne mu majo empempam woni emanyina emfa emma ofre Josie it was 0243433465 0243433465 sanso and a shizen so amame Rick ediashe and also mediti hey shize e wokumase sports stadium on the Unity Oil in the din hwe ne mu rig bi a wo pe bia no wo fresh shiza obeye bi at the amount for 0249 155776 0249 155776 I've got bell back and I won't let go. Me did na me we am saying minti mu nko biimti me tena fie na onu no ko gala no nti yes an yes dan be 5 na yi mienu de ye nwie miensa na ye wie na ye kwotana ho nti ye kwotana ho no na be ma no akire me se ma wo awie de minti mu nko gala ni biim nti wonu na ekọ nti da kro na mete wasa na bibi pusum se be ma me kwa ma babi okoye na wache nti ma menye den mento ano ho nkohwe be di wase me so mente ne kana me koye na o nkrofo na me ko ho nti me koye no no oba bi na na wo ho nti me kwa akọ no e na oburo mi anti ayi Pentecost of ma mi bi oni kuma mo jemi to mo ma me lole fe na me bai nti be ma no me bai no so na otwe mi no so bai okara me se me mfrisi ho ankwa obekumi nti okara na me se wodi agoro na we mfrifie no a woni ne koye galamse esi yenum ankwa obeden obekumi nti e ba sa no manfa anya asembia nti ho anu san ekobo papa bi no ho eho ayi mrante hene no okobo na mane
say wo mi mfiri fie ho nko eso obekumi ma kan be mienu mantie Akoma FM nti san na me de ene me se so obekumi de ene me firi fie ho na me ko yekurum nti me ko yekurum no ade me papa no ma me nso awu nti ma hyeda anya nipa bia ma na ayeden eni mechi na me pe papa ba ko na me de ne bae se sa na wo ka de ene efie no won fa me de enye den e ma me o se fie no wo de hwe akwala no nti oni bibia de ma me nti e wo ma me de man kan hwe wo ma na papa o yale ye nti o yale ye na me kofa me ba no so ko mu kurum nti na dan no de bia ma han na o gi ska no na o de koye nti wo ko mu kurum no ko wu ho Akoma FM ko wu ho me po de man ti nti madam fu ba ko na onu bo mama de o frɛ me sɛ me kunu na wu ma tenam si da bi me ntie nti sa na me ba ayi me ba me san ba bi ni ho me ba wa na me kɔ ayi me kunu wo fa se ba ko ho na me kɔ ge number e wo ho na me frɛ o mu kunu mo anse a wo wu na me frɛ me kunu ni aba ko na frɛ na me san sɛ ade nti na me kunu na wu na wan frɛ me nso me ne wo ba ono toto papa so a wanka asembia nti wo ka tem so obeba ye kurum hanam si yu nti da kurum wo ha on po ba na wan frɛ me e na obae na o se oba be hwa afara na wa hye ye dai de be ye yi ne ma boa me ho ne ye kwa yi no nti obae no na obehwa akwala na wo kɔ no ma ne 10 cedi na ofa akɔe me de man ka hwe nti ayi ni tam na ode mai ne me 0322498033 Hello? Yes. Mira. Major so check for Bradford Papa Highways. Major so Papa Highways. You can what day? We are my people now. I don't look at it diner. Banana. Amsterdam before for quarter of the day now. About it, your best in your man. So your bed man in a war. You decide Omania, what women don't cook, women a big women say, women before more. A dinner, the bed man I have a person at home. You say, women will be they just bed man crowd and give the women know. They don't require the women will deal with them. If you have more while here, if you young and Namu go from bed, the bed man. If you go to the money, or my training or training. And what the man of my bed, no, what was the move what me. About what is it about, and why? I mean, sure, Papa, Papa, Babu, and said the TBH, your name, Beman in Yano, everything come out. Didn't baby a free. I'm not cool about your friend and Nadia, because it's trouble with Jamoko. And I am coming up there, I'm not being way out at crowd. Now, Papa, when the bear match now, see good years. Women come. Women will be also see about the 2 cleanser. Serious pa ni aba no ama magi no ya pa na ma say who you sit down am le mu no be ma de ono ba flat crowd bu sumi sia say yem ka say awadi o ye wa yi bia say ka waka ho bi nti so ni ni ma mi o so ni papa o da na mara ne die ni ma mi ni papa e me na de be ka santi ma ni so mo de odi aba ho yi die ma ko su die ni ja na kla ni so bi suma be bia na kla da no o dia to ma me ntia fanku we bia tu e duman na na fanku konfo ba ko pe ida se okay within baby afefe me wa ba shag kasafa bin chi empa wa fodi ade wa de ba bia abinchi achi mo bia de akata da fa ba so mo ta mo bia o mo se sinya me de baba ho hapo the mechanic say o be manga wo ni yan de biri ha no se eni le pa ye na unya be na ko be ya ko ya galante ni na ediba ezmana gen oba na kwa ya de o be ba efi pa e ma ti mi tiam na o mo we na ti e ma be ti o me fa mi ko to galante na ti kana ma ta ma be ti o ni pa se ka mo ye no ni planya botia taze I should no o to ba di no un fe bla to bi mo o ba ba ton dan se on fe ti camera san o dan na ma no ara ta mo ko ti bi e kan ma fe am la se
it is a way to die another part of I know what that's or for 2 times. Not where you are. Not you are the Padan or you know man about Jack and walk. What about no sense of traveler? We know about our former plan for Marco Bonacci, but you could be able to. And Yamra cry, you cry, Janet, you say Pampe, a chamber to us until you dino. We didn't baby a free. Mommy is the best. Mommy is the whole Mommy, some can say about to play baby. Let me, your bar, I say the banner registration on country. To me proud of the now, but my son, dear man, out there, man. You must be a one. But the school would be a boy. We made a name fine, then I'm going to give them to any other baby. When school would be now, mommy, let's call Kakara. Nanka Missy Mestro, with a young Mojuma. And can he see on Nanka Menqua Magnolia? I don't know no more Nanka Monipa back on count. Yeah, so I'm on train tonight. Because you know, I'm a candidate that woman to say also. A minute to woman this week, while a night good baby, I want your warm. It makes them to do before baby, I will be a book to do. Don't put being cow, no far, 77 because one put a new film class. Na yesa omo maye for the job e maye na ansa ene na na ya de so mo woni afro be so kra wa agene wa asem kodo na bo mo ko bidia na me mfa ne se bidia mu wa dance we de me nsire mo djuma so de me a me ma me ba ko pe no ade bi sene na me tia na me wa kira na me so ma sene ma mo we how e wo ho ya fe ho agene dada we din ba bia free oh me yes oh me me pa jo anymore. Any part of the Bema could be put your Tracy market and Pablo Papa Oba Tracy market here and Pablo Fleming, the Akoma 7.9. That be a coin could be animal thing and again in a good more Mahwa Jane any answer. This will be a better regiment. Amen. No young year, and Ma, Yama, no addressing and also book. Mimi da bia makasa ma so mu the ba atini ba ma so ni ko ni bushi and I trust na ide and titi the ba ndi pro mo yata so you simple dey me di bomo you be sure me ni bi wa ni ya ba ma so di titi o ko ba ni titi and one person do ba di ko ni and yes, and this is you. The Padena, I could do a multi papas, and the meaning say, I'm not being able to do for the Marco, would be made to say, a quaint be also put the energy to pay an okay. Maybe something will be they could bring you out, Banija. I didn't tell you, yes, we know something yet. No, me, I told you, Marco, Yabrana, the better was for me. Yami Esha Papa Ebene Sa Pepe, we didn't maybe okay, Bemen, I am go. Mama, let's come with the bar. I come to the country, Lavana, Akoma, or I am for a friend. No, I don't want you. I'm from Mexico. Yami Esha Pa, we didn't maybe a free. Yo, Marco, Anuka Blank here at Tosu Extra News site and Amasa Bay. Marco, once a gun on, you share many beer, Savvy. Omo Pejuma, any aquadufo memano. Omo no munian, no mudi and Puno. Nimiano, and an emprana, or nin near air breno, or no uncle Yebi. But Berman, where you know, now I any people no Kojaja Padiaboso. Omo chomo no mo promo de makum dasi Yami Ensha Papa Anisika ena yetse kana ha ena yede munyina mu besemidin ede Maa Akos program no ye Akoma mu Nsem nyame yadom ochina eyifiada ochina eye boja ye yede de twato obebremo na fe yakoji ahome na dwada yasan agada hoden no pa avem no ye san dia ba beginem nyame Ensha o se onya bre na utie yen nti yakọ nyame yadom a obesan tie nka china busu apani Nsem e champon ene ne team no ede Akoma Sports eto so
Akoma e dance na yet mediatina all day. This Akoma e dance na yet mediatina all day.